hlekana ya Afrika-Dzonga hlekana mingisiro mungana lona FM makombandlela na kuhlekanisa kolonga yingisela xitichi lexi riko namuntlha i ravuntlhanu ika ku hoza faras malamulela ravuntlhanu ra kahle mingisiro mungana lona FM siku leri ra vunhungu ra n'hweti leya ya mudyaxi lembe na magidimbirhi makumembirhi ntsevu hi nongonoko i Afrika wa vulavula leyi le ka mungana lona FM makombandlela hi ndlela yoleyo kahle kahle khoto ya vumbiwa yi ri yini hi ta vitana vativa nawu va ta hi byela khoto ya vumbiwa yi ri yini hi kota ku vulavula swilo leswi hi swi tivaka loko hi hlangana na vanhu hi kota ku loko hi kha hi vulavula va hi twa ku ha swi twisisa swilo leswi hi vulavulaka hi swona a ho swi hecha a ho swi welawela hi ndlela leyo Afrika-Dzonga ha mi amukela mina ni khalanga Pat Mathebula ni wa smart wa jima xitlangu maxingetano wa jejana makunelo wa ndandadzi nangona ku Afrika wa vulavula hi ku sungurile muhumelerisi incindani Eric Mabasa hi famba singa ku fika kwele ka awara ya mbirhi ehenhla ka nhloko a hi ku timingisiro mina ku u ri yini wena hi timhaka leti ta xiboho xa khoto ya vumbiwa andaka loko ta vo yi twe kahle swi vula yini leswi eka vumundzuku bya wehe na tiko ra wehe na president wa wehe hi ndlela yaleyo nakwa u ta tsakela ku vona ku yisiwa ku yini mahlweni ku xiyimo xi titana nomboro ya leyi ya ntolovelo ya 0860 0025543 hi ndlela yoleyo loko a vulavula hi timhaka toleto namuntlha loko ri ra vuntlhanu ku titana hi laha hi ku nyika ku nkarhi wa ku va vutisa xivutiso xihi kumbe xihi lexi nga va ku ri na xona ivi hi ku ringeta ku lavela lava nga ku tiselaka nhlamulo hi ndlela yaleyo hi yo mhaka hi hetelele hi va na timhaka ta ku va sweswiwani hi tirhisa email address leyi ya Mabasa es@sabc.co.za ivi hi kota ku twa ku wena kwala u nga ko u kombisa timhaka ta leswaku hi ri hungu kumbe yi ndlela leyi lavaka ku va i pfuniwa ha yona hi ndlela yoleyo loko ya hlamula swivutiso swa muyingiseri ku na muyingiseri loyi na yena a nge te i kombela ku pfuniwa kwala ka Munghana Lonene FM makombandlela se swi nga leswi hi ta n'wi nyika nkarhi hi mitlangela nkandziyiso wa rito leri a nga ri tisa ivi lava va khumbekaku va ta hetelela va hlamula hi ndlela yoleyo lava khumbekaku ka xiphemu xo sungula xa nongonoko lowu i timhaka ta leti ti khumbaka tindhawu kambe a hi swi yingiseleni kahle hi ndlela yaleyo hi swi yingisela kusuka eka yena loko a swi vula hi yexe muyingiseri wa hina loko a swi hlamusela u te Mativa ni kombela ku va ni vutisa kumbe ni advice hi na challenge na Chief Njhakanjhaka ya market wa Elim hi ri va mhani ka ku ri vo mhani va 100 lava vo mhani lava nga lova va hina mara hina hi sale ku sariwe ku tekiwa over se Chief Njhakanjhaka i take over a hi susa laha market a veketela ma Ethiopia na makula na ma Nigeria na ma Zimbabwe hina vinyi va ndhawu a hi hlongola hikuva a hi byela leswaku lako hi akela market ku ta Twin City lero hi fanele ku va hi pfa hi tshame kaya Twin City yi ta va yi kha yi hi nyika ma 2500 leswi nga endlekangiki na market wu nga akiwangiki se sweswiwani hi le ku lweni naswona yena i ri i misava ya yena hi ku i na title deed i nyike nhwenyana wun'we loyi a ri ka group ya va mhani va 100 ya nga na access ene sweswiwana vete hi registara i market lowa wu registariwile hinkwaswo swi herile but yena i le ku kumeni ka mali ya market va mhani lava a va kurisa vana va hi yona va xava swakudya na ku va dyondzisa swikolo va tshame kaya a va le ku kumeni ka nchumu se hina hi ringetile hi lava na loyara hi tsandzeka hi ku a ni ku hava mali ya market se hi swi tivi ku hi nga endla hina hi kumbexani ka Afrika wa vulavula swi nga endla kumbe njhani. Xana u na xivutiso lexi lavaka nhlamulo? Rhumela eka Mabasa es@sabc.co.za. se sweswo mingisero Munghana Lona FM switwilo leswi swi nga vuriwa hi mingiseri la se hi lava ku ta twa ku endleka yini leswi tsakisaka ndhawu leyi va vulavulaka yona yi tiva kahle ndhawu leyi nga kula
hi xava kona laha tennis laha ku sukisela khale na khale se hi la ku ta twa ku ri va vuhosi va fike njhani ka xiyimo lexiwani ngopfu loko kha hi languta ka timhaka to toleto na ku nga va ku ri na ntiyisuke ka mhaka yeleyo nkulukumba nkateko xipalani va vulavulela ndyangu wa vuhosi bya ka njhakanjhaka Mkhari se mani hi twa ku va angula va ku yini va vuhosi nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. Ayi khalanga ni ku xeweta vayingiseri hinkwavo va nongonoko wa Afrika va vulavula. A hi sunguleni kwala ka miyingiseri leswi a nga swi vula kumbexani mi ni nga se vutisa xivutiso n'wina tanihi va vuhosi mi angula vukwini. Hina tanihi va vuhosi hi vula leswaku leswi swi nga vula hi muyingiseri i vunwa bya ntima a swi kona swilo swesweleswo a ku na ntiyiso ehenhla ka mhaka leyi yi nga le ku hehliweni ehenhla ka hosi njhakanjhaka. Ni vula leswi hikwalaho ka ku va ni hi tele ku hi ta va hi kume voice note leyi hi nga rhumeriwa yona hi yingiserile ivi hi teka xiboho xa leswaku swa antswa hi endla vulavisisi ku tiva leswaku timhaka leti nga va ti huma kwini. Mina na van'wanyana mina ni vulavulelaka vukosi bya ka Mkhari ni yile kwale market ndzi ya lavisisa hikuva ni interviewa vanhu va ku hambanahambana ni va vutisa swivutiso mayelana na timhaka leti hehliwaka laha vanhu va ku tala va nga laha va nga hlamusela leswaku a hi ntiyiso mhaka yeleyo naswo a va swi tivi. So hi vone swi fanerile leswaku hi nga teki xiboho xa leswaku leswi va nga swi vula swi helele kwalano. Hi ve hi rhamba vaakatiko hinkwavo kumbe ni nga vula leswaku hi ve hi rhamba vamanana va 100 va tivita ku i vamanana va 100 vamanana lava va xavisa le market wa le Elim. So hi va rhambile laha hi nga hlangana na vo hi Musumbhuluku a hi fanele hi hlangane lahaya tribal kambe a ku ri na swin'wana leswi a swi ri koho laha ku ri na vuleteri bya University ya Venda. So hi ve hi va kombela ku no a hi hlanganeni kwale mutini wa hosi hi ta kota ku va hi vonisana mhaka leyi. Kunene va tile vamanana lavaya va 100 hi ta hlangana navo. Mi ta tsundzuka ku loko va ku vamanana va 100 vo tala va ku va ri a va ha ri kona vele emisaveni ku sale vana va koho vanhu vatukulu switanyana. So hi hlangana na vo kwale ndyangwini wa hosi laha hi nga fika hi burisana na vo. So hi ve hi kombisa leswaku hi amukele voice note leyi vulaka leswaku hosi njhakanjhaka onge u na xiandla mayelana na timhaka ta timali leti timali leti collectiwaka le market na swin'wana na swin'wanyana. So hi ve hi tlanga voice note liya va yingisela loko va ta va yingiserile mani loyi a nga rhumela voice note yeleyo swi kumeke ku i koho laha ka meeting u vheta a yima a ku hawa no hi mehe ni nga rhumela voice note leyi a ni twe timhaka ta ku ri a hlamusela swi nga hlamusela swoho a vula leswaku no yehe hi leswi a nga kuma swoho hi ku ya leswi nga tlangiwa ni nge repeat leswi nga vulavuriwa ka voice note. So kasi va mani lava a va ri koho lava a va tile na mani loyi va mani lava 100 va ve va kaneta swilo sweleswo va ku a va swi tivi ene swa ku hosi njhakanjhaka va nghenelela ka swilo swa le market a va swi tivi. So leswi vulaka ku timhaka leti nga le ku vulavuriweni kumbe voice note liya i ya mavunwa a yi na ntiyiso va swi tiva na vo mani lavaya ku a swi na ntiyiso endzeni ko va migingiriko yin'wana leyi ringetaka ku ya mahlweni yi thyakisa vito ra njhakanjhaka kumbe hosi njhakanjhaka ene a hi nge swi pfumeli swesweleswo. Loko ku ve leswiya va nga swi vula mani a hi ntiyiso loko ka ku lulamiseriwa nongonoko lowu mi ringetile ku kumbexani mi va lava ku a mi fanele mi ri na vona sweswi na n'wina loko hi vulavula na mi va ri koho va kombisa ku leswiya ni nga swi vula hi ku loko ku ri ku va lava ku thyakisa swi vula ku mi va byerile leswi mi swi vulaka sweswi ku n'wina mi lava ku thyakisa vito ra hosi njhakanjhaka. Ni be nhloko ya mhaka khalanga kwalaha ka meeting lowu hi ri ka wona ni va vutisile ni tlhela ni vulavula na vo kahle ni va vutisa ku va awe ku leswi va nga le ku swi hehleni ene swi kanetiwaka hi vamanana lava 100 vo va hehlaku ku vo va yima hi swona ku nga ri ntiyiso va le ku thyakiseni ka vito ra hosi njhakanjhaka na. So ka swo tala va tsandzeke ku hlamula. So a ni kombisile ka vo ku ri swi nga endleka hi hlangana moyeni hi kota ku va hi vulavula hi mhaka leyi laha ni nga vutisa na muhumelerisi ku swi nga koteka ku mani lavaya va nga vulavula hi swa voice note leyi va nga vulavula ka voice note leyi va kumeka na vo ku va ta angula na. So muhumelerisi va ve va ni kombisa leswaku no ingaku a va nge vulavuli kambe hi ku tsakela ka hi a hi tsakela ku
va va koho moyeni hi kota ku vulavula na vo va ri koho loko swi koteka ku kumeka na van'wana va manana lava va 100 va ku xavisa le makete va va koho va va moyeni kambe xipalani sweswo swi nge laveki a ne mi ri mi ve na nhlengeletano n'wina na vamani lava na vona mani lava leswi ni lava ku mi vutisa xona i ku yi hele njhani nhlengeletano leyi nhlengeletano yi helele mi twanane yini a ne va ri kona na vona mani lava yi helele yi twanane yini nhlengeletano yi helele hikuva va mhani lava va 100 va vula leswaku swilo leswi swi vuriwaka hi mhani luya a va yimi na swona a va swi tivi ene mhani luya a va n'wi tivi leswaku yi za a xavisa makete i mhani loyi va helele va pfumerile ku hayi na swi twisisa ku leswiwani a hi ntiyiso kumbe va hetelele va nga kumeki ka hi ndlela yaliya ku a ni lava ku tatwa sweswo ku swi endlisa ku yini kambe swi twa longe timani lava va kona la layinini mani hi twa vo ku va ri yini i nhlekani mani hi mhaka ku a ni na nkarhi wo tala mani leswi ni nga vulaka swona ka n'wi sweswi i ku very voice note liya mi nga yi rhumela etatana xipalani lava vulelaku va vuhosi a yi na ntiyiso mi vulavule hi swona mi ri nhlengeletanini ku endleke yini a nhlengeletanini kumbe mina ni ngo mi hlamusela xitori xa kahle hi ku vona ni volo hi fika va hi nghena va ku i mali loyi a nga hlongoriwa a makete va nga sunguli hi xitori i ku a makete sweswi va ri hava vaxavisi ku akiwe mikhukhu ene mikhukhu leyi yi akiwe hi mazimbabwe ma-india tixakaxaka tetele handle hinkwato va mhani lava va nga le ku xaviseni sweswo mi swi hlamuserile ka voice note kambe leswi hi lava mi vula leswi mi nga swi hlamuselangi ka voice note ni lava mi hlamusela leswi mi nga swi hlamuselangi ka voice note ku nga ku ve mahemba leswi ya n'wi mi vulaka swona a ni hembi ve ra ku ri na van'wana lava mi xavisaka na vona va nga te hallo ve ri swi ta lava hi yingiselana ku hi ta kota ku heta mani ve ri ku na lava n'weke a mi xavisaka na vona va mhani lava va 100 va nga fika mi va ka nhlengeletano va mi tsan'wa n'wina va ku leswi n'we mi swi vulaka va swi tivi ni hlamula manjeni a hi swona question leyi va nga ta na yona i ku va vutise ku i mani a nga hlongoriwa hi chief a makete i vo mhani lava va ku a hi hlongoriwanga kambe hina ha ri hava tindhawu leti hi nga xaviselaka ka tona hi mhaka ku akiwe mikhukhu hinkwako laya mi vula kwihi a Elim market hi tlhelo rihi ra loko mi ri kwihi laha Elim ra ku ya xibedhlele xa Elim kwalaha mahandzeni ya mapatu xipalani n'wina mi suse vanhu a makete lava xavisaka kona mi vekela vanhu vo huma matikweni le handle hi leswi va vulaka sweswi n'wina mi ri mhani valavo i mhani vakulukumba na va hlonipha swinene kambe tanihi va ndyangu wa vuhosi hi vula leswaku leswi mhani valavo va swi vulaka i vunwa bya ntima hi hlanganile va mhani lava va 100 a va ri koho va kanetana na vo va ri koho ni na ti-recordings ni teke ti-video na hinkwaswo na swona so a hi languteni la no kumbexana hi sunguriseni leswi xipalani ku a ku ri na makete a Elim na swi tiva mehe a ku ri na ndhawu leyi va ku hi le tennis lahaya ku xavisiwa va xavisa va mhani loko hi kha hi kula lahaya a ku ri hava lahaya ku nga koho sweswi ku nga akiwa na miako a tlhelo ka patu ku xavisiwaka na hinkwaswo swi xavisiwaka ku fana na leswi ni nga ta mi vutisa loko hi nga se fika makumu ku hikokwalaho ka yini mi nyike vanhu ndhawu va xavisana byala byinene apatwini kambe sweswo i swa injekanjekisana wun'wana miako leyi nga akiwa lahaya vanhu lava va nga aketela laha tlhelo ka patu mpfumelelo wa ku aka lahaya va wu kume kwihi okay khalanga swi hi ndlela leyi vamanana lavaya va 100 va twanane na khampani leyi vitaniwaku i Twin City lava nga va approach va vulavula na vona va ku hi ku mi xavisa laha a hi kombela ku hi pfa hi kota ku va hi xavisa na hi akanyana miako laha
ku hi kota ku va hi xavisa nyana and then hi ta mi nyika mali yo karhi ivi n'wina hi n'hweti mi ta kumeka mi ta collecta mali yo karhi leyi nga ya rent. So eka tindhawu letiya va nga aka swilo leswi va nga aka swoho laya, loko ku ve vanhu lava a va ri ndhawini leya ku nga akiwa structure xi lexi va ku xi ri koho xi ri xin'we a va ri 5, swi vula ku manana un'wana na un'wanyana laha u nyikiwe 5,000 rand. Se loko va ri 5 swi vula ku va nyikiwe 25,000 rand, va nyika hi va Twin City, no va nyika hi lava va nga twana na vona, and then ivi va twana ku va ta kumeka va koleka rent loko n'hweti yi hela, leswi va nga le ku swi endleni ma swi twisisa. So hina va vuhosi a hi ngheni helo, a hi swi tivi swa ku koleka ka vo ka ti-rent na swa ku endliwa yini na hinkwaswo, hi na ti-signature, hi na vumbhoni muhaxi bya swilo leswi hi swi vulavulaka ku i ntwanano wa voho na vava lava nga endla structure swesweleswo. Kasi loko hi ri le meeting hi vhete hi va nyika na xiviko tanihileswi a hi yimele papila leri humaka va Twin City lava fanelaka va ya susa va hodlosa miako liya va akela va mhani lava va 100 miako ya kahle ku va kota ku xavisa va ya mahlweni. Se hosi njhakanjhaka a va ngheni helo, vukosi bya ka njhakanjhaka a byi ngheni helo, a ku ri ntwanano wa vona na vanhu va lava va hlayaka va nge ma-India ma-Nigeria hinkwavo, hina hi ngheni helo ka swilo sweleswo. So mani n'wina bera va ngheni helo kumbexani mi nga si hlamula mani ni mani sungula ni twa xipalani ku loko mi ku va mi ngheni helo mi vula ku yini, ni kombela ku mi twisisa kahle, mi vula ku vanhu lava va nge le ku xaveni service lendaya n'wina a hi n'wina vinyi va misava, loko ku ri ku n'we vinyi va misava loko mi ku va mi ngheni helo mi vula yini hi vanhu lava va fikaka va aka miako ka misava ya n'wehe? Swi vula ku me ni nga tana munhu sweswi fika hi twanana ku ho hi mhaka ku a ni tirhela vheti aka la hayi va ka njhakanjhaka va nga ngheni helo, hi swo mi vulaka swona? A hi vuli swona muhaxi, leswi hi vulaka swona hi vula ku ka timhaka ta ntwanano wa vona na lavaya va xavisaka lama va collectaku rent kona, a hi ngheni helo ka swa timali. Misava ya hina hi va nyike yoho ene a hi va xaviselangi, va swi tiva misava ya vona. Na sweswi loko Twin City yi fanele yi ta aka, a ku na leswi hi nga vula ku ri hi kombela swona, hi va nyike ndhawu yeleyo ku ri va xavisa ku va kota ku va va hanyisa mindyangu ya vona. Ntsena leswi hi vulaka swona hi vula ku ka timhaka ta swa timali na swihehlo hinkwaswo leswi swi hehliwaka hosi njhakanjhaka a hi swi tivi, naswo a hi nghene helo ka mintwanano ya vona leyi nga na ti-signatures ta vona hinkwaswo emahlweni ka hina. So leswi a hi lava swa hi kombela ku please a ku yimiwe nyana ka timhaka ta ku va ku thyakisiwa vito ra hosi njhakanjhaka hi ku i defamation of character, ene loko se hi ta teka nawu na hehe a va nge swi rhandzi. Mani va ta mi tekela nawu n'wina mi thyakisa vito ra hosi njhakanjhaka, n'wina mi twanana na Twin City mi angula mi kwihi? hayi ku teka i ku hi chuwisa sweswo swa ku va ta teka va hisa enawini, ku a ni swilo leswi va nga ku swi endleni va swi tiva. Hey Khalanga, mani baba lava sorry Khalanga, tribal ku hakeriwa yimani xipalani, yimani xipalani. mali leyi kolekiwaka ya rent ku koleka vavanuna vambirhi ku nga xipikiri na xibalesa ivi va hi yisa kwele a tribal leyi kolekiwaka laha ka mavhengele lama nga kona hinkwawo lamaya. Vo mali lava va nga teka matafula ya vona va nyika lava vo ta hi le handle a va fiki na 10. Okay, mativa a hi ndleneni yini, a hi ndleneni leswi hi mhaka ku na swi vona ku ri mhaka leyi yi nge heli la hi nkarhi lowu hi nga na wona. Leswi ni nga ta swi endla mina i ku loko nongonoko lowu wu hela mi kona kwala Elim mani? Namuntlha le Giyani mara ta tlhelela Elim. Okay, ni ta lava tinambara ta n'wina ka muhumelerisi hi ta fanele hi ya hlangana hi vona ndhawu leyi hi vulavulaka yona, hi ta yi teka kusuka kwalano ni hlangana na vona lava va vuhosi, hi ta lava na ndhawu na vumbhoni lebyi mi nga na byona n'wina bya ku komba ku vanhu va le ku hakeleni rent, hi ta kota ku vulavula hi mhaka leyi hi tivaka hinkwenu, hi ta kota ku hambana ku susa ku thyakisa vito ra hosi loko ri ku mpela ntiyiso leswi mi nge le ku swi endleni swi thyakisa vito ra hosi hi ndlela yaleyo kumbe hi ntiyiso. Ni kombela xipalani swi nge koteki ku hi teka hi sungula hi ya alayinini hi vona ndhawu ya kona ivi hi ta vuya hi vulavula hi langute hi ka hi tiva ku endleke yini xipalani. Hina va vukosi bya ka njhakanjhaka hi mi amukela malwandla Khalanga, tanani mi ta vona mali va lava va swi tiva na vona ripfalo ra vona va swi tiva sweswi ku va le ku hembeni swilo sweswo, ene va mhani lava va te na vona siku leriya a va yimangi na vona ko va voho lava a hi tivi ku kumbe va lo xaviwa ku va va endla swilo sweswo, kambe hi rhandza ku va tsundzuxa ku va tlangela ndhawini ya wrong. Sorry masi. No, ni mi twile xipalani mani ni ta mi hlamula loko se ni huma la eka nongonoko
xipalani mi nga kota ku na n'wina ni mi hlamula loko hi humaka na n'wana kumbe xana hi ta kuma na vamhani lavan'wana va khumbeka ku hi hlangana hi helerile hinkwavo hambirhi ka vona va tikoma va nga ha ri kona kambe i mhaka leyi kumbexana hi nga ta yi teka ku ya mahlweni hi ya vona ndhawu leyi va vulavulaka hi yona heyi ka tika ka tika lexi minkarhi hinkwayo ni tshama ku ni kha ni xi papalata mingisiro wa mina i ku a hi papalateni ku tikuma hi kha hi kokakoka tihosi ka minjekanjekisano tihosi a ti voteriwi tihosi to tswaleriwa a hi ti nyikeni nxiximo lowu wu nga ti fanela kambe ke a swi vuli ku loko swin'wana swi nga fambi kahle hi nga vuli kambe loko ku ri ku hi vula a hi vuleni ku ri hi mpela i ntiyiso swi nga fiki kwala ka ku thyakisaniwa mavito hi ndlela yaleyo mina ni ta ni ya ku vona ndhawu liya ni ta vuya ni mi nyika nhlamulo ya ku hi fambise ku yini loko se hi ta va hi ye ya vona ndhawu liya hi ndlela yaleyo ehafu ku bela awara ya 13 nakona ku eAfrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM a hi yeleni ka nhlokomhaka ta mahungu ivi hi ta vuya hi twa kahle kahle khoto ya vumbiwa yi ri yini nhleka mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Likhansile swinene khalanga ku seriwa nkarhi eka muyingiseri Nhlikani murhangeri wa EFF u amukela xiboho xa khoto ya vumbiwa khale ka president wa Botswana u hundzile emisaveni khale ka mudyondzisi a gweviwa hi swihehlo swa manyala mahungu xitalo le ka awara yan'we Afrika-Dzonga na rimisa voko ni rimisa ra vumbirhi futhi voko ni rimisa ra vunharhu hi loko hi nghene Zimbabwe hi ntsongo huwa tivana rirhongeri 10 to 12 swidingi swa Afrika ya tswaredio Get up and dance. a xi tirheki Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni Nhlekani lava yingiselaka hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona anjayelelini lava yingiselaka Afrika va vulavula loko va ri ka tinhlengeletano ku ka ku dyiwa mabulu ku vulavuriwa hi timhaka ta tiko va va kha va tiva timhaka se mi va byela va lava nga si yingisela ka Afrika va vulavula ku loko va nga yingiseli Afrika va vulavula loko ku vulavuriwa a va nga swi koti ku hoxa xandla va nghenisa mavonelo ya vona hi yo mhaka sweswi hi rambe mutivi wa nawu advocate Ntsako Terence Balo hi bula na vona laha va hi byela kahle kahle khoto ya vumbiwa yi ri yini na ku hi xinawu swi vula yini ma hi va mhaka ko se loko mi kha mi jikajika hala handle mi kha mi vulavula mi ta mi kha mi swi tiva ku mi vulavula hi yini a va nga langutana vanhu loko mi vulavula va ta va kha va swi twisisa ku ku ri kumbe mani loyi wa swi tiva leswi swi nga le ku vulavuriweni hi ndlela yaleyo se hi va amukeleni hi kota ku bula na vona ma swi tiva ku mina miyela va vulavula na sweswi ni ta endla tani mi tiva na Nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM Nhlekani khensile xota na vayingiseri a khensa swinene a ni tivi ku riqingho rero mi ri khomise ku yini mi twalela kule n'we eka rona kambe a hi sunguleni ku na swi tiva ku mi ta ni tlhelerisela ndzhaku kambe yimani mi ni mi vutisa xivutiso loko mi ni tlhelerisela ndzhaku swa n'wina kahle kahle khoto ya vumbiwa yi ri yini ni xo ku se ni twala kahle but se mi ni twa kahle swantswanyana swo ka swi nga fani na masiku kumbexani hi mhaka ku mi ni le Giyani kambe hambiswiritano a hi yeneni mahlweni alright khoto ya vumbiwa sweswi ni hlamusela kumbe ni vulaku yi te na xiboho leswaku ri timhaka letiya ta phalaphala ta lembe rero ta 2020 ti nga ze ti va mahungwini leti ha ri ku mahungwini ti nga ku tengweni le Bilavila le mi ta tsundzuka ku ve na mhaka leyi vuriwa ku ri fanele ku va na impeachment khoto leyi a yi komberiwe ku ri yi langutisa ku ri leswi nga humelela le ndzhaku leyi 2022 a palamende a swi ri xinawini swi tshamisekile kumbe so
sweswi mi nga vula botsete yimani hi sungulisa kahle kusuka kwale ku sunguleni ku ri mhaka leyi huma kwini yi ya kwini. Loko mhaka leti ta sungula botsete a ku ri lembe ra 2020 hi February loko ta tshoviwa le ka Phalaphala Farm eka nkulukumba President Cyril Ramaphosa. Kwalano ku twala ku ri a va fambisanga swilo kahle ene sweswo swi ta huma hi lembe lera ra 2022 hi June lo nkulukumba Fraser i tiveka hi ku ri a ri former spy a ta ya pfula a criminal case a ku pfulela vona president ku ri a va fambisanga kahle a va reportangi vukhamba lebyi nga va kona le ka farm ya vona. Se ku report-a kolokuya ku vuye ku va nga timhaka leti ti nga va na hoyi swinene. Kambe ka sweswo parliament yi bohe ku yi teka xiboho a yi fanele yi tlhontlhiwa ku ri timhaka loko president a khumbeke hi ndlela leyiwani ku a nga fambisi swilo hi xinawu kumbe ku na leswi swi vula conflict of interest ti nga nawini leswi ti-rules ta parliament yi nga pfumeleki leswi na constitutionally alaka na swona ku humelela yini. Lexi parliament yi nga xi endla nkarhi wolowo i ku va yi appointa leswi swi vuriwaka section 89 independent panel leyi a yi ri hansi ka retired judge Sandile Ngcobo. Hi nkarhi walowo a ku ri September va va kombisa ku va humesa xiboho xa vona hi ti-30 ta November 2022 ene ku ya hi rule liya yi vuriwaka section rule 129I ya parliament. Loko xiboho kumbe panel yi te na report yaleyo va fanele va hatla va tshama hansi leswi va nga swi endla parliament hi ti-13 ta December ta 2022 va tshame hansi va endla leswi swi vuriwaka vote na ku swi vitana vote mhaka ku ri loko section rule 129I yi sunguriwa yi ri va fanele va tshama hansi va kanela ku ri va yisa mahlweni xiboho xa independent panel report kumbe section 89 report. Okay, parliament yi teke xiboho xa ku vona a va pfumela na swona ku ri president a yisiwa ka impeachment inquiry ku hi report liya leswi a yi hlamusele swona. Se loko va votise sweswo swi ve swi famba hi ndlela leyo president examine ku ri a yisa report liya a court 2023 ivi swi tsandza laha swi nga tlhontlha ku ri EFF na ATM parties ti-party leti ti nga le parliament ya opposition i ku hayi na a hi tsakangi leswi nga humelela ti-13 ta December 2022 hi la ku yisa mhaka leyi a court ivi va ndletani va tena xikombelo va xi yisa a constitutional court ku ri court a yi va pfuni mhaka yona a hi tsakangi ku va president a protecte hi ndlela leyi a nga protecta yona hi ti-vote a parliament. Lexi EFF a yi lwa ngopfu na xona a court va ri rule liya ya parliament which is rule 129I yi pfumelela ku ri loko ku tisiwe mhaka kumbe hambi ku ri na vumbhoni kumbe ku ri na vumbhoni lebyi a byi fanele byi yisiwa ka impeachment inquiry or committee parliament yi swi siverini sweswo hi timhaka hi mandlela ya ku vhota. Se EFF na ATM a ti hehla leswaku swilo leswiya a hi mafambiselo ya kahle xi-constitutional xi-democracy leswi hi xilungu va nge ti irrational. Se ku ve na ku jekajekisana a court hi lembe reriya ra 2024 hi November. So mutatini wa xiboho lexiwani xi teke nkarhi leswi ri nga nyikiwa kwala ka vo 18 months mara chief president Maya i kombisa ku ri i teka vutihlamuleri ehenhla ka ti-delay leti nga va kona mara xiboho lexi nga kona sweswiwani i ku rule liya ya 129I impela court yi pfumelana na EFF ku ri a yi le nawini a yi tshamisekangi yi la ku lunghisiwa. Lexi lunghisiwaka ka yona i timhaka ta ku ri loko ku ri ku na section 9 report leyi recommendaka kumbe yi hlamusela a ku ri na impeachment parliament yi nga jahileli ku yi vota ku ri ya pfumela report ya 89 ku ri ya mahlweni ku votiwa ku ri ku nga yi mahlweni kumbe ku ya mahlweni. Kodwa yi ri sweswo a swi tshamisekangi rule leyi fanele yi lunghisiwa ku yini ku ri hambi loko ri ku ve na section 89 report yi vula ku na vumbhoni byo khomeka kumbe byo karhi a yi hundziseriwi mahlweni ka impeachment committee ku ya lavisisiwa ku ri loko va ku na vumbhoni byo khomeka va vula yini a ku lavisisiwi. So court yi hlamusela sweswo ku leswiya ku tirhisiwa ti-political vote ku blokiwa inquiry a swi fanelangi a hi xinawu a swi fambisana na constitution swi nga endleki.
so report leya section 89 ayi ya testiwa ya lapsisiwa kundiwa inquiry ku ri president Cyril Ramaphosa wa impeachiwa kumbe kuna vumbhoni byo khomeka ku ri ko ka impeachment or not se leswi xiboho xa namuntlha board pet a xi vula so hi nga se vula ku loko xi vula sweswo ku ta fane ku ndleka yini a hi tlheleli nyana ka ntsongo la ka ku nawu luwa mi nge le ku wu tshaheni 129I loko ri ku ni n'wi twe kahle wu hoxekini swi vula yini hi ku tirhisiwa wona wu hoxekini swi vula ku fane ku sungula ku lulamisiwa nawu kumbe hikuva ku hume xiboho lexiwani i ndlela yin'wana ya ku lulamisa nawu luwa se ku yiwa mahlweni na report liya ya section 89 ya leswi manana Maya a nga hlamusela swona parliament na ntirho walowo kumbe yi roxweni walowo wa ku lunghisa nawu luwa kumbe rule liya problem ya rule liya i ku va nyike parliament va nyike kumbe national assembly va nyike matimba ya ku teka xiboho xa ku ri section 89 report hi ndla yini yona so constitutional court yi ri a mi fanelanga mi va na matimba ya ku mi endla yini yona n'wina loko yi tini ku na vumbhoni byo khomeka yi hindziseleni ka committee yi inquiry ka impeachment inquiry committee leswi constitutional court yi vulaka swona lero yi ri ndlisani sweswo a va nyikiwangi room ya ku va fanele va ala kumbe kunani yi ri yi lunghisani rule liya hi ndlela yaleyo se i xiboho lexi court yi nga xi teka se rule leyi i rule ya parliament kumbe i rule ya leyi yi nga ndzeni ka hi ku section 89 i vumbiwa rule yi le ka yini i milawu ya parliament i milawu leyi nga parliament yi nga kona le parliament leyi fambisaka i-national assembly kumbe vaendli va milawu a parliament va tirha hi ti-rules tetiya so it's a rule i mhaka ni tshama ro rule 129I se kumbexani siku rin'wana hi ta fanele hi vutisa hi dyondzisana ku hambana ka rule na law i yini kambe a hi yeneni ka xiboho xi ri leswi ma ha ku swi hlamuselaka swi vula ku fanele ku ndleka yini ku ya mahlweni leswi xiboho xa namuntlha court yi kombisaka swona i ku ri section 89 report liya a yi yisiwi emahlweni ka impeachment inquiry committee so impeachment inquiry committee se yi fanele in line yi teka section 89 report liya yi ya mahlweni na vulavisisi mhaka ku ri section 89 report yi ri ku na vumbhoni byo khomeka hi xilungu va ri i prima facie evidence se ku na vumbhoni byo khomeka ku ri loko mhaka leyi yo lavisisiwa kahle ku nga kumeka vumbhoni byo helela vumbhoni byo helela lebyi nga ta endla vuyini ku ri se ku ya impeachiwa president ni xona swi veke kahle kumbe swi se ku na minkarhi leyi nga vekiwa hi ku swilo swi nga vuriwa ku ya hi nawu ku a ku ndleki leswi swi koka term ya president yi ze yi hela nkarhi ni nga ku vekiwini mara a ni sure leswi manana Maya a nga swi vula i te immediately protect a nga vekanga masiku kumbe timeline hi n'hweti yi immediately swi vula ku ri sweswi xiboho xi nga huma parliament yi languteriwa ku yi namba yi ya mahlweni na ku yisa report liya ka impeachment inquiry committee se rito leri nga ri tirhisa i te immediately swi vula sweswiwani hi nomo lowu kambe lexi a ni lava ku kuma xona endzhaku ka immediately yaleyo i ku hi nomo lowu kambe hi nomo lowu loko wu kha wu ndla hi nomo leswi swi nga te swi ndliwa hi nomo lowu swi nga teka nkarhi wo tanihi kwihi sweswo se ni twisa ku loko nkulukumba yimani ku nkulukumba Maya a swi nga swi nghenelanga kwalani hi mhaka a ta va ingaku se i le ku leriseni ka palamende na matirhelo ya yona ene hi leswi a swi sivela hi tindlela hinkwato ku ri mi ta tsundzuka na leswi hi swi vula ku ri 3 spheres of government executive, legislation and judiciary so ti fanele ti vona ku na leswi hi swi vula ku separation of powers loko o lerisa fa kwalani se a nga tikuma na a voniwa nandzu wa ku interfere na political matirhelo ya xipolitiki a parliament
se e tirhise vutlhari loko a ku immediately a nga la ku veka minkarhi loko o veka minkarhi a hi swi tekeni a ku ri sweswi i May hi June ni lava se mi va mi hetini inquiry a nga na matimba wona yalaha se i to kombisa ku ya hi xinawu okay nawu laha wu tshamisekangi mara wu tshamisekangi hi lunghisa laha hi xinawu se mi languteriwa ku mi fambisa swilo hi ndlela leyi immediately a nga ta nghena laha mahlweni a ku hi n'hweti yihi na yihi sweswo swi tshikeriwa National Assembly na Speaker of Parliament a nge vi na matimba a nga swi nghenelela se swi vula yini ke hi lava va president va ya mahlweni no tirha loko ku kha ku famba minjhekanjhekisano kumbe ti-process ti vulavulaka hi to ta ti-impeachment committee na sweswo va ya mahlweni va kha va tirha nawu wa pfumela sweswo section 89 yi ri yini but a ni se ko va leswi vuriwa ku inquiry ene ka this inquiry president swa endleka loko ya hela va ku ri hi mahlweni na impeachment se loko vo step aside and ni ta tsundzuka mina se step aside ya ANC leyi mara yi kombisaka loko munhu a hehliwe hi nandzu a court of law se leswi swi tisa kahle ku ri so ka leswi nga xiswona leswiwani a hi court of law ka va ti-process ta xipolitiki ta palamende a famba xipolitiki so ku ri president va fanele kumbe va step aside kumbe va ka suspension kumbe va tshika ntirho a ni tivi swi ri ka milawu leyi nga kona la South Africa sweswo so president va languteriwe ku va ya mahlweni va tirha swi to va loko se ka this inquiry na vona va vetaniwa mara va kombise ku na le ka Madlanga Commission va reti ku ya so a swi se fika kwalano botshead ya ku ri a va suspendiwe ko va vumbhoni lebyi byo ka byi nga helela byi fanele byi va vumbhoni lebyi nga ta byi helerini ene ku va president se va so a xitulwini nta tsundzuka process leyi nga ka yona ya impeachment yi la ku ndlela ku susa president a xitulwini se loko sweswi vo president va suspendiwa ku ta ku rhangelela ka ku ri se va nga ku himpela impeachment yi fanele va kona vumbhoni lebyi swi vitaniwa byi va kona byi hetisekini leswi endleka nga ku yini se hi le ku huweni loko ku chekangi swilo swo karhi ivi ya then president va step aside kumbe va suspendiwa kumbe va yima ku tirha so ku ya mina yi fanele ku ya xinawu yi fanele yi yimeriwa inquiry yi fika makumu loko fika makumu ku ta tekiwa xitepe xa xi vuriwaka impeachment loko ri ku va susiwa swiboho swi ta huma kwalaho va susiwa loko mi kha mi vulavula mi kutani ni mi twa kahle mi kombisa timhaka ta kutani wa vulavisisi hi lebyi vulavisisi byi endliwile byi loko se byi kumekile kumbe ku fika kwala ka ku va impeachiwa ku impeacha i ku ndla yini loko ho fanele hi swi hlamuselela munhu nje wo fana na mina ku impeacha swi humelerini kumbe loko no la kombisa ni ta tsundzuka nkulukumba Hlophe va fambe process yaleyo kwala South Africa deswana sweswana a va ri judge va impeachiwile se a va ha ri a va ha ri kona ka ku judge se sweswo no ndlela ku ri vayingiseri va swi tsundzuka ku ri i swilo leswi nga humelela swi fambisa ku yini loko va ta tsundzuka mara ku hlamula xivutiso xa n'wina timhaka ta ku ri impeachment hi xichangani nga ku hi timhaka ta ku ri ku fanele ku i process leyi fambisiwaka ku ri mutshama xitulu wa tiko ku nga president a susiwa a xitulwini ku ya hi ku ive na leswi o ka nga swi fambisangi kahle swi fa swihehlo i timhaka ta phalaphala ku na timhaka ta ti-conflict of interest timhaka ta ku ri a nga le ku hlonipheni vumbiwa bya tiko so xilungu swi vula violation of constitution and serious conduct se loko ku ri na swihehlo sweswo president tanihi number 1 wa hina South Africa i famba impeachment process ya ku asusiwa a xitulwini lero ku langutiwa swilo hi vuhleri byo endla byo eneteka byo khomeka ku heta ku ya votiwa ku a palamende ku ri a n'wi humesa kumbe a n'wi tshika se hinkwaswo swi hela swi ri ka ti-vote a palamende leswi swi vula i National Assembly ene ku va hi fikelela ku ri president wa susiwa le National Assembly leyi ku fanele ku tirha leswi swi vuriwaka yini two-third majority loko ndzi na kahle a palamende for example
ku na vanhu va 400 kumbe ku na ti-MP kumbe member of parliament ya 400 se a henhla ka half ya tona a henhla ka 200 loko ri ku 400 I think 267 va fane va pfumela ku ri hi mhaka ku ri president i hehliwa hi ku ri a nga fambisangi swilo kahle i onhe constitution i violate constitution 267 na to 400 to fane va pfumela va vota the impeachment yi ta va yi hela kwalano kumbe yi pfumela kwalano ku ri yi impela asusiwe se hinkwaswo leswi swi helela ka ti-vote le ka National Assembly. Se vote leyi yo hetisela yi hambana kwihi na vote leyi yo sungula leyi Chief Justice Vinge Haiko hayona? Liya yo sungula mi ta tsundzuka ku ri rito leri tirhisiwaka ku ri yi block-e process ya ku lavisisa yi block-e process ya ku hetisisa ku ri ku nga va ku ri na vumbhoni byo hetiseka ku ri president i onhini kumbe i violate vumbiwa se a ku ri yaliya se ya sweswiwani yi ta ku okay a ha pfumeleriwi ku vota ku ri himpela ku na vumbhoni sweswi hi lerisa ku ri hi tshika ta vumbhoni a swi lavi hini a yi lavisisiwi mhaka loko ri ku na vumbhoni byo khomeka ku ta sunguriwa impeachment process leyi a ta votiwi mhaka loko ri ku na vumbhoni byo khomeka ku ta sunguriwa impeachment process leyi a ta vota se hi ndlela yin'wana ku vota loku nga va kona a wu fanele nga vi kona mhaka ku ri ku langutisiwa ingaku a ko va ka ku sirhelela president ku a nga investigativi ku nga vi na inquiry ku ri ku na ku allege ku ri ku ve na vutumbelelani kumbe swilo swi nga fambi hinkwaswo criminality se i ku hambana koloko but le hetisela ya ku va n'wi susa mara endzhaku ka loko section 89 report investigation kumbe ku landzeriwa process yo lavisisa a hi heteleni mtivona ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka toleto ta ku hlwela ka swiboho loko Chief Justice va kha va kombisa timhaka ta ku va byara vutihlamuleri ka ku hlwela ka ku nyikiwa ka xiboho lexiwani va tlhe va nyika swivangelo swa ku hikokwalaho ka yini va byala vutihlamuleri na koho hi ku ya mahlweni va ta swi siverisa ku yini ko swi nga endleki? No ava loko ni yingiserile bodhata a ni ma twanga va seketela handle ko kombisa ku ri va teka xiboho a va hlamuselangi hi vuenti ku hikwalaho ka yini na ku ya mahlweni va nga siverisa ku yini mara loko ni yingiserini ni ta ni sure mi swi landzelerini na mara va hele loko i kha i swi landzelerisa leswi va kha va hlamusela ku ve na ku avana tijaji leti ti ri kona ti ve na ku avana lero hi na ti-judgment tinharhu to hambana ka xiboho lexi yo sungula hi leyi ya vona manana Maya yi nga na 4 wa ti-judges leti ya timbirhi ti va na 3 wa ti-judges lero ya vona sweswi vuriwa majority se sweswo ni lava ku kombisa ku ri ku hlwela ka xiboho hi fanele hi languta ku ri ku avana loko ku ri kona ka nghenelela ku ri ku va na ku hlwela hi mhaka ku ri loko ri ku i ti-judgment tinharhu vothethe ku tivaka na tona hinkwato ti-judge leti ti fanele ti hlaya swiboho leswinharhu ivi ti va ti kha ti vona ku ri ta rifera ka leyi sungula ta rifera ka leya vunharhu ta rifera ka leya vumbirhi vuhleri byi laveka kwalano byi va byi entini ene swa koteka ku ri swi hlwela hi mhaka ku wa yimele ku loyi a heta yena i ta yi hlaya i tsala ya wena so a va vulangi sweswo mara hi nongonoko lowu a va kha va wu famba swa vona va ku ri ku nga va ku humelele yini mara na va hlamuselanga va ku mhaka tlanga a rivaleni ku ri i teke vutihlamuleri ku humelele leswi hi nge engeti ni believe ku sweswo namuntlha va le u ti byela ku yima ni hindzisa xiboho lexiwani xi nga yimeriwa khale ka tin'hweti kambe kwala ka loko ku ri na ku avana ku nga ri ku pfumelelana a swi na xiave swo ka ku yisiwa ku yini mahlweni hi tlhelo ra xinawu? Sweswo Godtete swi va kahle ku avana kumbe ku hambana ka mihleketo ene mi ta tsundzuka khoto leyi a ni i khoto leyi vuriwaka appeals court kumbe khoto yo hetisela
se ku avana koloko ku va kahle ka xidemocracy kumbe ka constitution leya hina na ku constitutional ya mitoni ka timhaka leti to tikiwa siku a parliament tiyisiwa kwale ene la swi ndlaku ku ri ku va na ku avana koloko a swi fana loko a yi lo sungula yi hleriwa vo Supreme Court of Appeal na vo High Court leswi twisekaka na swona ku vumbiwa yi ri ku fanele ku yiwa kwale mara ku avana koloko tisa hi sweswo ku ri n'wana mihleketo ya yena bote loko yi tshame mina n'wini hi nga hambana mihleketo ka xilo xin'wana xi timini se loko ri ku a xi hleriwangi hi van'wani xo fikela ka hina ku avana koloko ka boha kumbe ka languteriwa kumbe a hi ku languteleni especially loko ri ku mhaka yo fikela ka vona loko va tshama hansi ene sweswi va kahle swa hi komba ku ri se le ku tirheni bote ni vula ku leswi i nga ri a hi ro sungula hi va na xiboho xo avana hi ndlela leyi na ku loko hi va na xiboho xo avana a ni tivi ku lexiwani xo avana ka swin'wana kambe swikongomelo swa ha tlhelela ka ndhawu yin'we ke hi ku loko swi ka swi avana van'wani va tala ku teka tlhelo leriya rin'wana ra ku kahle van'wani mi vitanani a ni mi te ku na majority ku na minority van'wani va teka leya minority judgment se swi swa muxaka woluwa ti-judgment a ku fana na kwale ka huvo yo endla milawu va fanele va teka judgment ya majority ku nga ri ya minority se ya minority yi va pfuna yini ya minority ku tete yi hi pfuna ku ri ku ve na mihleketo yo hambana leyi na yona yi fanele yi langutisisiwa loko yi fanele yi langutisisiwa lexi xi nga kona eku a yi na xiboho xo hetisela mara mihleketo liya ya xona kumbe leyi nga endla ku va fika ka leswi boho leswi va nga swi teka ka xona swa pfuna ko va a swi fani na loko yi ri majority a swi ta ku landzeriwa yona ene yo boha n'wana u fanele a yi landzelela ene loko ma ha loko swi tshama swi humelela hi sweswiya swa nkulukumba Zuma loko swi humelela ene na viko la nkulukumba Zuma hi sweswo swo suka kwale i nga suka kona i tsutsumela kwale ya khoto ya le henhla se mihleketo ya tijaji bohe ku hambana a yi vi yi prepariwini enough ku ri hi ti-judges leti nga tikhoto ta le hansi ku va yi langutise ku yini loko swilo swa olova loko ti-judges tin'wana ti yi langutisiwa se swa hi ri komba mhaka yo yisa timhaka straight ka constitutional swi tisa ku avana ene loko avana koko ku hela ku endla nga ku ri ku va na confusion ku va na ku avana so sweswo hi kame ni pfuneni kwalano advocate mara nkarhi wu kha wu yi siyela ni pfuneni kwalano ka ku ku ve na majority swi na mhaka ka xiboho lexi kumbe xiboho i xiboho a swi na mhaka ku ve na majority ni vula leswi mhaka ku loko a vo lowu va lava va ku ri vanharhu va nga vula va fika kwala ka xiboho xexo mi bloke section 189 n'wina hi ku teka xiboho lexiya xa tivoti a parliament a ku ta endleka yini hi ku loko swi ku ri ku majority ya tirha a yi le ku tlheleleni kwale ka tivoti tetiya ti sungula ti nga bloka ke xivutiso xa n'wina xi ni confuse nyana mara yi mani yi zama ku xi hlamula hi ndlela hi hope ni xi twisisile but pete majority swi na nkoka ngopfu ku hi ku i majority judgment and majority judgment kahle loko a ku ri kun'wana a hi nga ta swi twa no ku na minority kumbe ku ve na ku hambana koko a hi to hlamala ku ri loko ku ri ku i majority judgment ku tsariwe ti-judge ta mune va ku maya and then concurring madlanga yini so a hi to hlamala sweswo mara leya majority kahle leswi nga xiswona a hi yo yi fanele yi landzeleriwa ho yi cheka loko hi la ku vona swin'wana mara majority yo leyi nge hi yo loko va ku i majority swi vula ku hi landzelela yona hi tirha hi yona timhaka ta ku loko ni ta mi twa kahle ku ri i timhaka ta tivhoti a ku votiwi leyi ko tirhisa mihleketo ku hlutiwa mihleketo ku hambaniwa hi mihleketo munhu a tisa mavonelo ya yena ku tshama hansi ku okay loko n'wini swivoniso talani mara hlayanela swa hina ku ta va na vuhleri byo ringanela ka ti-judgment leti tinharhu so sweswo i ntirhisano ku ri ku hambana a swi vuli ku ri a mi twanana ku hambana a swi vuli ku ri yin'we leswi mi swi vulaku hi fanele hi swi phakanyela tlhelo swi tiseni mara swi nge tirhi kumbe a hi leswi hi nga ta ku loko swi yisa ka tiko hi ku hi famba hi swona
mara swi tiseni swi twa hi lota miehleketo ya ta vuya iko a ni kani hi langutisa sweswo a ni twa nga ri majority leyi yi vula ku hayi leswi hina hi nga mune hi yimaku swin'we swi vula ku xiboho xi fambisa leswi ivi ni ku loko ku ri ku swi tano swi tlhelela kwalaho ka ku hina hi nga 160 hi yimaku swin'we hi ri impeachment leyiwani kumbe report leya section 89 hi bakanyela tlhelo se leswi mi nga swi hlamuserisa swo swi twakarile ku a swo va swi swi fambe swi teka ndlela yaleyo hi ndlela yaleyo ayi a ka ha ta tika swi vula ku kumbe xin'wana kwalani Botpet ni mi kombisa xona ko tala loko va hambana ni mi kuma ko fana na sweswiwani va pfumelelanini ku ri timhaka letiya ta ku vhota leti a tshamisekanga lama ku tala ku hambana ku hikwalaho ku hetiseleni ku ri loko swi te tani xiboho lexi hi xi tekaka hi tlherisela mhaka leya palamende kumbe un'wana hi ingaku leya mathopo yi nge te hela ku nghenelela ka xipolitiki a hi tshikeni xipolitiki xi famba hi leya vumbirhi yi nga tsariwa hi Grampi Kolapheni na mathopo loko a hi fanele hi nga ngheneleli mara sweswo va pfumelana ku yini ku ri hayi timhaka to vhota a ti nga tshamisekanga se mi kuma ku mu swi tela kahle ku ve na ku twanana ku hambana makumu ya swona kumbe xiboho lexi fanele xi tekiwa hi mhaka ku ri ku humiwa kwihi ntivonawu ni mi twi na loko vanhu va kha va vulavula laha handle ni ta va ni kha ni kota ku nghenelela kahle ni hayi no kahle leswi ni kha ni swi twisisa ku swi huma kwini khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkombo iphetwana na siku rinene na vayingiseri a khensa ene ni nge va byeri vayingiseri ku ni swi kumeka advocate ni to hayi mi tele ku ni kha ni yingisela mina ni hetelela na ni swi twisisa leswi na leswi na leswi awara yin'we henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava ni hlekani munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela xumi khalanga na vatwa mhani valava na valava hosi bya kwahala ka verile kwini kwahala ndzungu wa ganga Botpet ni tsakisa hi ku ni twe ingaku mi te a ku sunguleni mi ku ndhawu liya ma ku tiva n'wina mi ri le tennis a mi ri le kwinikwini n'wina loko mi hundza laha mi vona yini xa mbirhi ma vona timhaka ta vuhosi ne na vanhu ntsena va vaakatiko loko swi fika ka timhaka ta so vanhu va chaviseteriwa loko se hi landza ntiyiso mi nga kuma ku va kona vanhu lava nga fika sweswiwani va fika va chaviseteriwa va pfariwa minomo ku mi nga swi witness swilo leswiwani swi za n'wi tshikiseni swi a ri yexe mara ntiyiso ku ri hi ku loko ku ri hi ku vahundi va patu laha kumbe vaxavi impela va hundza va fika va kuma mapakistani mazimbabwe yalama na maethiopia malama sweswo ko va ntiyiso wa mhaka wa ku yini vanhu lava va hlongoriwini ene vona vo lo tshama emakaya bindzu ri le ku fambeni ri fambisa hi van'wanyana le phambeni a ni tiki mi nga mi ni twisa ku ni ringeta ku vula ku yini na mena xi twisisa xirilo xa mhani swa vuhosi swa karhata swile swa vuhosi leswiwani ni vula ku mehe swo va nga vangiwa ka misava leswiwa swi nga heli mani why va nga tshiki kunene hi tibusa hexe un'wana na un'wana va hosi emutini wa yena njhani Botpet na Cindani Botpet mina ni nghena hi le ya kwahala ka njhakanjhaka va ri le ka njhakanjhaka Botpet mina ni vona nga ri mani lava va xi tiva xitori xa vona a va chuhi va vulavula xi lexi va xi tivaka mani lava vona va lava va vuhosi hi vona va nga na problem khalanga va na problem hi ku lava va nga va nghenisa va na maphepha na malakaya na mi ta kuma ku ri na ku vanhu va nga ku endleriwanga swilo leswiwani a va na maphepha malakaya na vo ve le ku endleni ka xidyoho futhi va le ku endleni ka nandzu futhi un'wana ene mhani lava va vulavula ntiyiso lava i ku vhele va lava ku disturbiwa hi vuhosi hi ku hi ta va tekela goza xikali Botpet na muhumelerisi Botpet ni twe va nhlangano wa COSATU va kombisa ku ka va nga khomeki kahle hi ku tlakuka ka tihakelo ta
mafurha ta swakudya mara lexi xi ni hlamarisaka botpet i ku timhaka ta gezi ni twa va nga ti khumbi ngopfu botpet ende gezi hi ro ri se ri nga ku hi vaviseni swinene gezi ra durha botpet kumbexani vona va vona ri nga durhi phela botpet 100 rand phela se yi ta gina yi nga ha xavi gezi botpet ku swineta leswi hi swi kumaka hi 100 rand botpet swi tsinini ngopfu a swi heti na mavhiki mambirhi botpet se a ni tivi ku va yi langute njhani mhaka leyiwani botpet ka mhaka leya ku va ku impeachiwa president no va na concern ku a ni tivi ku van'watipolitiki va nga swi endlisa ku yini ku loko va lwa tinyimpi ta vona ta xipolitiki va tshika ku tirhisa swilo swa mfumo ku fana na tikhoto because khoto ku na leswi va fanele swi endla sweswi hi fanele se solvana na mhaka ya n'watipolitiki because fana ku hambana hi miehleketo va lwa tinyimpi ta vona va involve tikhoto loko vo tirhiwa kwale parlamente swi hela kwale parlamente va nga involve judiciary ka leswi i mavonelo mina bonge ndlovu la Clara A. Ku lahlekeriwa hi murhandzi wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. xana u karhele ku langutana na xihambukelo xexo xa khale basini ya wena yi ku onhela mixo wa wena un'wana na un'wana loko swi ri tano vhakela Bathroom Bazaar hikuva sweswi hi na 20% off eka swihambukelo hinkwaswo na ti-basins endzela Bathroom Bazaar exitolo kumbe ka online namuntlha ivi u nyika bathroom ya wena ku antswisiwa loku ku nga yi fanela. That's BIZARRE. Come to Bathroom Bazaar. Come to Bathroom Bazaar. Xana bindzu ra wena ra tikeriwe eka vumaki kona a hi wena ntsena. Business Turnaround and Recovery Program ya Productivity SA yi tirhisa matirhelo ya vutlhari yo antswisa xiyimo ku sirhelela mintirho na nhluvukiso. Kuma switirhisiwa leswinene swo tanihi switsundzuxo swa xihatla swo lava nga na ntokoto na makungu yo antswisa matirhelo. Nghena eka productivitysA.co.za kumbe u fonela eka 011-848-5318 u endla xikombelo. Mpfuxelelo wa bindzu wu sungula sweswi. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. sweswo mingisero munghana lona FM i ntiyiso hi langute hi tlhelo ra xinawu sa hi languteni hi tipolitiki ku hi tipolitiki swi vula yini leswi amukeleni good enough mashego mhleri wa hina wa tipolitiki hi twa ku yi angula a ku yini good enough nhlakani mi amukerile laha hi le ka munghana lona FM. Na khensa swinene a ni chuhini ku kona hikuva ni nga ku twangi good enough na mina khensa swinene a hi sunguriseni ke hi ri namuntlha ku hume xiboho hi tlhelo ra xinawu hi swi twili hi tlhelo ra tipolitiki swi vula yini. Brapet hi tlhelo ra politiki swi vula leswaku ku na mavandla mambirhi la tikweni ku sunguleni DAI vulavula ku ri i vo vandla va lavaka ku ri swilo swi fambisiwa hi nawu kumbe constitution va vulavula ku ri vandla a ku fana na ANC va ku i ti-constitutional delinquent kumbe munhu wa ku ri a nga rhandzi ku fambisa swilo i nawu wa tiko. Nyamuntlha swi komba leswaku vandla leri rhandzaka ku ri swilo swi fambisiwa kahle EFF ene leswi kombaka ku ri mavandla la a nga laviki swilo swi fambisiwa hi nawu wa tiko hi mavandla lawa kumaka ka GNU hi mhaka leyi tweke Julius Malema a vulavula tsake ngopfu ku ri leswi swi komba ku ri loko vanhu va ta hlawula hi November va ta va hlawulela corruption loko va nga hlawuli hi ndlela ya ku hambana leyi a va hlawula hi yo khale. So i politics swi komba ku ri EFF i one EFF not GNU. Se loko yi te tani ni twe tatana Malema va kha va vulavula swilo swo tala ni lava ta ku swi vula yini leswi ka tipolitiki ta tatana Ramaphosa ni ta swi lava mi swi languta swoleswo kambe loko va kha va vulavula tatana Malema va kun'wana kwalaho ka va vulavula vateki va mahungu va teri ya ma va vona mhani vo fana na mhani Nkosazana Dlamini Zuma
I munhu lava va kha va ku bona va vota ku ya hi loko se ku vulavuriwa hi tivhoti va vota ku ya hi yini hi vumbiwa ku ve a va voti ku ya hi munhu. Ni kombela mi tsala mhaka leyi mi tshama na yo hansi mi nga fambi mi nga vulangi nchumu hi swona kambe a hi tlheleleni ka president Ramaphosa swi vula yini leswi ka vona xiboho lexi ka namuntlha hi tlhelo ra tipolotiki. Ka ye swi komba ku ri i xilungu va ku swi komba ku se u wiki katsongonyana hi ku ri ndlela nkarhi leyi a ta sungula ku rhanga tiko a vulavula mhaka ya Chuma Mina a vula mhaka ya New Dawn komba ku ri swilo swi ta endliwa hi ndlela ya ku hambana leya nkarhi wa Jacob Zuma na ku ri ku sungule siku lerintshwa New Dawn. So leswi swa ku ri ka nkarhi wa Jacob Zuma a ku na nkandla hi nkarhi wa ye ku na phalaphala swi komba ku ri swilo a swi hambananga ngopfu kumbe hi xilungu va ku the more things change the more they stay the same ku ri swi ti komba ku ri loko u ri president ya tiko a ku na ku ri fambisa swilo hi ndlela ya kahle a ku na New Dawn ya nchumu a vulavula ntsena. So leswi swi endla ku ri nkarhi lowu u fambaka loko a vulavula na vanhu va ta ku ayi fana na Zuma loyi na wehe u na case ya wena. So ndlela la ngheneke yo 2018 namuntlha endzhaku ka swiboho leswi tekiweke hi Constitutional Court a yi fani vanhu va nge mi languti i tiko ra ku fana namuntlha kumbe ni mundzuku ku fanele ndlela va mi languta yo tolo. Kambe hi ri yini hi timhaka ta leswi swi lweriwaka swi na mhaka kumbe a swi na mhaka. Drapet ku ri ku lweliwa yini hala mena we yi nge tivi ku ri kahle ku lweliwa yini mara a ni ri ku laveka i tsundzuka ku swi sungule kwini ku ri mhaka leyi a yi sungulanga hi nkarhi leyi ku ta va na report kumbe hi nkarhi leyi parliament yi ta ku a yi lavi ku vulavula hi mhaka ku impeacha president. Swi sungule hi nkarhi leyi Jacob Zuma a ri president Arthur Fraser a ri lomungulu kumbe la rhangaka tinhlori ta Afrika-Dzonga. Nkarhi leyi ku na swilo swa ku tala swi twakala ka Zondo Commission ku ri endle leswi na leswi na leswi na leswi. Nkarhi leyi tatana Ramaphosa a nghena ta va president hi 2018 swa ku sungula swa endleke i ku susa Arthur Fraser ka vutlhori a mi yisa ka correctional services. So Arthur Fraser a nga tsakelanga mhaka leya ku ri va mi suseleka ku ri vanhu va ta ku a dya koho ngopfu kumbe a swi kota ku endla swilo leswi swi lavaka koho. So yi sungule kokwalaho ku ri nkarhi leyi tatana Jacob Zuma fanele a famba u vulavule ku u kombela vhiki kumbe mavhiki mambirhi u lava ku introducer tatana Ramaphosa ka van'wanyana ka BRICS kumbe kwini. So swa ku ri tatana Fraser va mi nyike evidence leya ku va ku hey le phalaphala ku fike vanhu va yive mali ya ku tala ngopfu u nyikiwe information leyi ye a ri le ka correctional services. I laha swi sunguleke kona leswi hi swi vonaka hina i tiko ra hina ku lwiwa ka hi vona swi ri mhaka ya constitution ku ri EFF fambisa swilo kahle i ku lwiwa ka vanhu lava ku ri a va khome ANC na mfumo before 2018 na vanhu loko va khome mfumo sweswi ku ri vanhu va ku fana na Fraser va tiva vanhu va ku tala ngopfu va na vanhu lava tivaka va tirhisana na vona ku fana na vo General Rod lava ku ri ku kumiwe ku ri ye la khomeke security ya Cyril Ramaphosa ene ku vulavule ku ri ku laveka ku tekiwa swin'wanyana ku tekiwa undisciplined. So impi ya koho ya laha impi leya ku ri i le ka ANC hayi leyi vonaka yo hina ene impi ya ku ri sweswi yimeka ku ri Jacob Zuma se u humile yi ta ku impi ya ku ri koho ka Jacob Zuma na Cyril Ramaphosa mara lexi i mhaka ya ANC hayi mhaka ya tiko hinkwaro. Kambe ke mhaka leyi yi nge heteleli yi fika laha yi khumbaka vandla ra African National Congress ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku kuyiwa ka timhaka ta mihlawulo a hi nge vi papara ntima ka vandla vanhu va sungula ku kombetela kumbe van'watipolitiki lavan'wana va sungula ku kombetela ku vandla leriwani ri rhangela hi munhu loyi sweswiwani hi nge le ku n'wi lavisiseni. African National Congress khumbeke i lembe la 2024 nkarhi leyi i ta kuma 40% ya tivhoti. Vanhu vaakatiko va Afrika-Dzonga loko va famba ku vota a va voti leswi hina vulaka swona swa ku ri leyi vandla ri rhanga hi munhu wa njhani va kume ku ri phalaphala swi fambi kahle va kume ku ri nkandla swi famba njhani. Vanhu va Afrika-Dzonga a va voti swo tani ngopfungopfu ka nhlawulo wa tiko wa la makaya ku ri ni ta hlawula Khalanga ku ri ndza mi tiva u pfuna ngopfu loko ku na timhaka u le ka school committee u ka school committee a va ka CPF ku hlawuriwa vo so
maka ku ri ANC yendle yini kumbe Ramaphosa u kume ku ri i-constitutional court ku ri endle yini swi nge ngheni ka maka ku ri nhlawula khalanga swi nga endleka ku ri khalanga i munhu wa ANC kumbe munhu wa EFF kumbe munhu wa DA mara ka tivhoti leti taka nhlalulo taka swi nge tirhi ngopfu kambe a ya ka nhlalulo wa tiko a yi ta ku vanhu va ta vulavula hi swona loko se ku debate munhu ta ku ya mara n'we president n'we yi kumile ku ri endle yini mara brapet ya nyamuntlha xiboho a swi vulavuli nchumu i Cyril Ramaphosa swi vulavula i parlamente ku ri parlamente a yi endlanga ntirho wa yona va fanele yi endla hi ku ri la Afrika-Dzonga ku na ti-section tinharhu ku na ti-judge i-judiciary ku na executive vo Cyril Ramaphosa mfumo ku na parlamente yi fanele endla sure ku ri mfumo u endla swilo kahle leswi swi endleka sweswi i ku ri i tirhisa position ya ku protecta Cyril Ramaphosa so ya nyamuntlha judgment i vulavula hi mhaka ya parlamente na executive a vulavuli ngopfu i Cyril Ramaphosa ya Cyril Ramaphosa yi laveka yi tekiwa siku rin'wanyana ku ri a ku na leswi kombaka ku ri a tiva ku ri ku endleke yini le phalaphala kumbe ku endleka yini sweswi le Hyde Park ya parlamente na executive a vulavuli ngopfu i Cyril Ramaphosa ya Cyril Ramaphosa yi laveka yi tekiwa siku rin'wanyana ku ri a ku na leswi kombaka ku ri a tiva ku ri ku endleke yini le phalaphala kumbe ku endleka yini sweswi le Hyde Park maka ku ri le Joni se swi vula ku namuntlha loko munhu o fika ku president a va fanele va tshika ntirho o hatlisela kumbe o ka nga swi twisisi kumbe o ti vulavulela ku n'wina mi ta kota ku vulavula ku endleka ku ri a nga swi twisisi loko i ku munhu ku laveka a tshika ntirho ku laveka i ku munhu ku ri u kumiwe a endle crime yin'wanyana a endle vutsotsi vun'wanyana ku laveka a tshika crime kambe a swi tirha endlela yeleyo vanhu va ta ku Julius Malema u kumiwile sweswi ku laveka sentisiwa ntsena ku ri loko a vulavula a ku laveka Cyril Ramaphosa a tshika ntirho a byela vanhu ku ri u endle yini Cyril Ramaphosa nyamuntlha kumbe u endle ntolo swa ku ri swi endle ku ri a tshika ntirho loko a ku ya munhu loyi ku na ti-crime leti ku ri u endlile swa komba munhu loko ku ri u na crime a ku ri i xilungu va ta ku convicted criminal i Julius Malema a ndzi ri sweswi u kumiwile ku ri na nandzu u yimele ntsena ku ri a ta sentensiwa u aphila sentence leyi va mi nyikeke yona so kambe criteria a yi ri tano a fanele ku ri ku tshika yena ku sungula se Ramaphosa na yena a ta yimela loko se ku na a kumiwe ku ri u na nandzu kun'wanyana so na yena a ta swi kota ku tshika ntirho mara brapet Afrika-Dzonga ku sungula hi nkarhi wa Nelson Mandela kumbe even before hi nkarhi wa P.W. Botha a ku na presidency ya ku ri munhu a tshika ntirho maka ku ri u kume a endle poko yin'wanyana vanhu la Afrika-Dzonga va tshiki ntirho vanhu vo hlongoriwa ka ti-position ta vona ku fana na nkarhi leyi tatana Mbeki a ta hlongoriwa hi ANC na tatana Zuma a ta tswatswiwa hi ANC nkarhi leyi se a nga na matimba ka party ya yena se a hi languteni ka leyi ya xikombiso lexi ni nga vulavula hi xoho xa ku mhani Nkosazana Dlamini Zuma va tshahiwile hi tatana Malema ku hayi ma swi vona vanhu vo fana va mhani Nkosazana Dlamini Zuma hi vo lava loko va vhota hi constitution hayi hi ku sirhelela munhu mi ta tsundzuka ku loko votiwa leyi ka report leyi vona va teri bona va yima na report ku yi ya mahlweni yi lavisisiwa i swa nkoka ku ri make dokodela Dlamini Zuma a nga pfumelanga hi 2022 nkarhi ka ANC a yi na majority munhu a nga vulavula ku ri a nga pfumelanga u tivile leswaku na loko a nga yi voteli report leyi vhele ta humeleli ku ri ANC a yi na tinambara letikulu ngopfu so ku nga voti ka yena a ku endlanga nchumu ku pfunanga nchumu ku na leswi endlekeke maka ku ri a nga voti mara so ku laveka swi vutisiwa ku ri i nkarhi leyi a ri le ka parlamente Jacob Zuma ku ta fika the vote of no confidence 9 ya toho u vote njhani inkuri ya tiva ku ri i nkarhi leyi Jacob Zuma ri president ku fika the vote ta ku tala ngopfu malunga parlamente ANC a va votela ku ri Jacob Zuma a tshama ka ntirho wa yena nkarhi leyi ku na ti-report to tala ti komba ku ri va gupe va endla yinini ti-report leti komba ku ri ku endleka swilo swa ku tala swa ku biha so hi nkarhi loyi a vota ku ri Jacob Zuma a tshama ka ntirho ku na evidence so sweswi loko a ku no me nge voteli na parlamente ku ri ku nga vi na impeachment u tivile leswaku ku va koka na ku nga koka yena a ku na nchumu lowu ta hambananga good enough mashikh nemetwe khesini nkarhi wun'we khensamela tsakisa loko a heta good enough aku khensa me good enough mashikho se na ku twa n'wina va ka hina me khala ni kha ni vulavula na ku twa n'wina nomboro i 086 0002543 ku na van'wani va nge ri
ku hume nxaxamelo wa swikolo lowu loko nxaxamelo wolowo wu huma wu katse swikolo swo tala va ri tlhavile va ndengeza high na yini hinkwaswo kambe a ndengeza high ku na xikolo ku na mukontraktara loyi a nga le ku laveni ku lunghisa yin'wana ya miako laya se hi la ku bula na vandla ya dyondzo hi ta va nyikanyana 10 ra timinete va hi basiselanyana tona hi twa kahle kahle ku endleka yini hi mhaka leyi le ka ndengeza ivi hi ya mahlweni hi ti bulela ni lava ku hi bula loko i nghena la moyeni lowu namuntlha sweswi ni kombela hi bula hi mhaka leyi khumbaku xiboho lexi nga tekiwa ka khoto ya vumbiwa nhlekani lowu kumbe mixo wa namuntlha ni lava hi famba kwalano leswin'wana leswi hi to nghenisanyana loko hi vulavula na tatana maringa kambe a hi nghenini ka yaleyo mhaka ni vulavula ka yona muyingiseri wo sungula hi loyi ni hlekani a ni swi tivi ku endleke yini muyingiseri wa mina ni khomeri swinene swi le kule ngopfu na vulawuri bya mina 0860 002543 a hi amukeleni n'wana muyingiseri ni hlekani a ku se va na munhu kambe tlhelo leri ni ngete ni lava ku hi fambisa xiswona hi kota ku twa ku u angula u yini wena kwala u va ku u ri koho 0860 002543 hi mamukeri laha hi le ka Munghana Lonene FM ni hlekani kumbexani loko riqingho leri ri kha ri tsema a ku ri xikombiso xa ku tinqingho ta hina ti sungula ku va na swiphiqo hi ndlela leyi a ni tivi kambe a hi twi wena ku u ri yini nomboro i 0860 002543 hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka mhaka leyi ni twaka ongeti munhu un'wana na un'wana i na ku tsakela ku lava ku vulavula hi yona hi lowu un'wana muyingiseri ni hlekani Bothata papa hayi xiboho xi tekiwini kumbe xiviko xi humesiwini tipolitiki ta hlupha hi ku nkarhi wun'wanyana loko u yingisele good enough a ri karhi a yi tlhantlha ni tsakise hi loko a te ku emakumu nkulukumba malima i kombe van'wanyana ku a va fambi mara yehe i wa ha yimile la kusuhani laha a nga ti voni xihoxo yeka leswi swi nga endleka yehe which means loko nawu nga yimi na yena a wu kahle loko yima na yehe wu kahle mara hi nga hlamusela ku nawu a wu teki i ndlela ya wona wu tirha hi yona mhaka a yi yisiwi epalamente ivi a vitaniwa presidenti a ya ti hlamulela leswi nga ta hlamulela swona hambi ha n'wi rhandza kumbe a hi n'wi rhandzi nawu wo nga ta teka i ndlela ya woho wu karhi wu n'wi basisa kumbe wu n'wi khipha loko mi kha mi vulavula mi kutani van'wani va ri swi tikomba ku ri na matimba yo tala ya nge le ku tirheni ka timhaka leti ta phalaphara kambe mintlhontlhotlhontlho leyi hi hlanganaka na yona la tikweni ya ku nyamalala ka timali leti ti vulavuriwaka siku na siku a ku nikiwi matimba eka swona kumbexani a hi nga faneli no vulavula hi swona hi nga vulavuli hi swona kumbexani swi kahle ku hi swi fananisa that's why kumbe hikokwalaho ni nga temi tipolitiki ta karhata loko u langutisini ne endzhaku ka loko ku ta va ku va ku vulavuriwe kumbe ka leswi swi nga le ku humeleni timali ti nga famba leti ti nga tala a hi ngo sweswi ntiyiso wa koho i ku president mali liya a nga na yona hi ka nenenene ku na munhu loyi a nga fika a xava i tihomu teteleto ivi a siya mali yeleyo ivi va yiva before yi declare or whatever a hi ngo swi titani i siku ku va a tlhela a humelela ku va na tindlela hinkwato ti kombisa ku hi ka nenenene ku na loyi a nga xava va ta ku yini va ta ku mali leyi a yi tivisiwangi ka swiyenge leswi a yi fanele yi tivisiwa ka swona so loko swi te tani va ta famba hi ndlela va ta famba hi yona mara i vanhu vangani including tiphati timbirhi leti ti nga toho ti nga ti ya mangala mhaka leyi epalamende leti ti phuxaka mhaka leyi namuntlha yeliya leyin'wana ya koho u swi tiva swa ku ke fane ba wa yoho hi lweyi a nga susiwa hi timhaka ti va ti nga tsakisi lweyi a lwaka siku na president hi ye boho wa phati liya leyin'wanyana sweswo ku na loyi a nga swi declara sweswo swa tiveka hi nge vuli mavito ya vanhu hi yingisa swa ku tala ngopfu loko ri xini and then leya vumbirhi vito ra yehe nkulukumba leri ri huma ngopfu a Pitori ka masipala lero sweswo just komba like loko va ku na I back in the tea sweswo ku va ku just like ko va xipholisi ritsongo
swa ku tala swi tele ngopfu leswi va swi fihlaka loko nkarhi wun'wana munhu a vulavula ngopfu loko tshuna kusuhi na yena i lava ku u nga n'wi khumbi hi yo mhaka yeleyo namuntlha wun'wanyana i te ku that's why va lava swa ku va ya ku ni khipa laniwani va ni yisa hala swa ku mehe ni teka ta ku va mehe ni nga vulavuli nchumu ku ri ku a hi swona so mehe eka xa mehe a ku na loyi ni ngo ni yima na yena a hi yime na ntiyiso a hi hlayeni ku tipolitiki ta karhata nkarhi wun'wanyana loko u kuma u nga tiyangi ti fana hi vambiyangwani ti ta ku khipa ndleleni loko va u tiyini u ta sala u va wa ha yimini leswi nga hi xiswona a ku na nchumu xi nga koxa ku tlula xexi lexo but i tipolitiki ti nga le ku tlangiweni a va tlangi ncuva woho va hi sa sweswi leswi va endleka swona va ri ku hi karhatini ni vitini vutikokesi 0860002543 ni nga ha nghenisa un'wana ni nga siya ka nhlokomhaka ta mahungu hlekani a ka ha ri na munhu la 0860002543 nhlekani aye minjhani buthat buto mina hi pfukile hi ngo vona hi pfukile merini ndi la ka leya nhlokomhaka leya le ka president mina a ni ku loko va ya hlangana ka constitutional court va nga yi teki hi xifafa va yi addressa kahle ku ta kumeka xitshunxo xa kahle ku ri mistake ku fana yona lewa yi nga ha tlheli yi kumeka ya ha endleka futhi hikuva vo tala va nga kumeka se va lava ku endla ku ya swilo hi xifafa ni kumeka swa ku xi yimoxela tiko manje ku ya hi swifafa mbulayi ku na ku ri ku fana na nkulukumba malima ni ri a va ri court I'm sure 2 weeks back se va lava ku ri maybe se va lava ku ri hisa hi timhaka ta ku na vona a va ri court na vona va fanele va president i charge yo ku fana yena swa nga chargesiwa xiswona u kumeka swa se swi fika swi nga ha fambi kahle ka lavan'wana va nga ta kumeka na vona va kumeka va ri na mistake ku fana leyi nga endla hi president ambe nhlamuselo ya n'wina ya mistake i yini a ni ri sweswi va fosela ku ri a vika impeachment president and judge Maya va vuyeli ka na mi twa sweswo kambe loko n'wina mi ku president va ve na mistake mi vula yini no anaka sweswi va ngo ku kumeke timali ti etlele henhla ka matrasi va nga zanga va swi vona vona just because sweswo swi nga ripotiwa ntsena swona leswi ndzi vulaka swona ku kumeka maybe mhaka yo fana yona leyi nga humelela president yi nga ha humeleli ka un'wanyana nyametweni papa ni khenseli tlhelo ri ri nkomo ku khensa mina a hi tweni ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta emisikwini kusuka kwalano ni bula na tatana Mike Maringa va ku swi havahava va ni fanisela ku kahle va ri yini hi mhaka ya xikolo xa ka Ndengeza na swikolo leswi nga xaxametiwa laha ivi kusuka kwalano hi ya mahlweni na bulo leri ni hlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ikhensile khalanga ku seriwa nkarhi eka muyingiseri enhlikani vandla ra DA ri ta rhumela president Ramaphosa swivutiso mayelana riendzo rakwe palamende yi tlangela 30 wa malembe ya ku simekiwa ka vumbiwa murhangeri wa EFF u tsakisiwe hi xiboho xa khoto ya vumbiwa mahungu xitalo le ka awara ya mbirhi laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona sweswo mingisi romgana lona FM na kona khoya Afrika wa vulavula khensini mani nkosi na tichauke na mahungu ya misava tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ta va ya ri njele la ta twa ku mahungu ya ri yini hi awara ya mbirhi hi ndlela leyo a hi amukeleni tatana Mike Maringa va vulavulela ndhawu leya dyondzo ya masungulo ya Limpopo hi lava ku bula na vona la hi mhaka ya ku ni ta tlhela va nyika ntirho hi ku ya hi van'wana va vanhu lava ni fanele ku va nyika ntirho la kambe lava ku hi bulanyana katsongo na vona hi mhaka ya ku va un'wana wa muyingiseri a kombise timhaka ta ku ku na xiphiqo ka xikolo xa le ka Ndengeza xikolo lexi xi tikomba xi pasisiwile ku ta na ti-drawing ti kona Ndengeza High jikijiki ku na dona a ta endla renovation ka 2 or 3 blocks so vaakatiko va kombela principal ku ri a yiminyana hi migingiriko ya ku renovata ku ta department yi ta hlamusela ku ri hikokwalaho ka yini ku ta dona ku ri ku xikolo xi fanele ku akiwa hi vuntshwa
a hi amukeleni tatana Mike Maringa hi twa ku va angula va ku yini hi ndlela yaleyo. Tatana Maringa, enhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM? Enhlekani Khalanga, enhlekani sana vayingiseri va Munghana Lonene. Leswi a ni ka ni swi hlaya kumbexani mi nga va mi swi twini, mi angula mi ku yini? Khalanga, a ku na xiphiqo ka Ndengeza. Xiphiqo a xi kona. Leswi humelelaku i mhaka ya ku ku na leswiya swa ti-non-profit organization, vanhu lavaya va fambaka va endla ti-application, van'wani hikuva va kha va pfuna mfumo. So ku na NPO leyi nga fika yi kuma ntirho kumbe yi famba yi tikombelela ti-application ti-funds kwalomu yi vuya na tona, va fika va kombela ku va la ku pfuna ka swikolo leswi nga hala makaya leswi va vonaka nga ku ndzawulo ya hlwela ku swi attenda. Ivi ka application ya vona va kombisa ku laya loko ho kuma mali ta ya tirha a Vungela le Tiyani, hi ta ya Amopani hi vonini ku na Ndengeza hayi, hi vonini ku na xikolo xa Rirhandzu, ku na Giyana hayi. I swikolo leswi hina loko ho kuma mali yaleyo nga ivi timali ta vona ti pasa, ivi va ta ka department, va department hina mali la ku tirhisiwa hi ngo hi ti-cosmetics, hi pa hi ya pfuna na hina lomu swikolweni. So ti-cosmetics Khalanga i ntirho lowu nga replace kumbe wu nga siveleku loko ndzawulo yi teke xiboho xa ku wu la ku akela exikolo. So a ku na replacement ya ntirho wa ka Ndengeza kumbe leswi department yi lava ku swi endla, mara hi ya vona ku leswiya lava nga famba va ta na ti-funds ta vona va ku va lava ku swi endla swi kahle swinene. So hi va nikini concurrence kumbe mpfumelelo wa ku a va fambi. Na swi tiva sweswi ni vonile ka newspaper yin'wana a Vungela va sunguleni ku tirha. Vungela i xikolo xin'wana Khalanga lexi hi fanele ku hi ya xi pfuna na xona, xi le ka priority list ya hina. I vanhu lava nga ta va kha va kuma infrastructure yintshwa hi nkarhi lowu nga hete kumbilu. So ka Ndengeza ku na problem lexi nga kona hi timhaka ta ku vanhu lava va nga laya a va busy a va ti ku siveleni ka project leyi hi nga tshembisa vaakatiko va ka Ndengeza. Massive infrastructure leyi va fanele ku va hi langutela a va hi langutelile ku teni. And I can confirm to you Khalanga, vanhu va ka Ndengeza loko na ha ri mufambisi ka ofisi ya MEC ni vulavule na vona hayi kan'we hayi kambirhi, and ni nga va confirmela namuntlha loko va yingiserini ku project ya vona it is at an advanced stage. N'hweti leyi ya May leyi le ku pusheni ka ku hi approve stage 4. Stage 4 swi vula ku ntsena ku hi ya hetisisa ti-drawing, hi hetisisa leswi hi ngo hi ti-bill of quantity. Loko hi heta swona yimi IDT yi ve yi advertiser xikolo lexiya internally. Mara na swi tiva ku question mi ta lava ku vutisa ku loko ku ve ku himpela mi ri le kusuhi mi advertiser eka ha ri na loyi a nga ku tirheni. Khalanga project loko hi no va hi nyike 80 million rand, ku hi leyi 80 million rand yo ya ka xikolo xa ka Ndengeza, va fika va kuma ku part ya scope a ku fanele ku lunghisiwe ceiling, ku pendiwini hi ti-tiles, va kuma swi cinciwini, swi siyela xikolo lexiya ku va ku ri na mali yintsanana leyi va nga yi tirhisaka loko va lava ku endla ti-variation. Swi endleka mi kuma ku project leyi a yi nga ri na yona guard house for instance, ni mi nyika va ku a ku nga ri na xiyindlwana lexiya xa ku tshama varindi. Se ma swi vona ku fanele ku va na ti-savings to ringana 1 million. Se ma swi kota ku a endleni variation because project leyi se yi sale na mali. Variation leyi a hi fambeni hi endla guard house kumbe hi endla any other thing lexi xi nga within scope xa infrastructure. So in essence ku va ku ri na vanhu va nga ku tirheni ka Ndengeza sweswi swi ya pfuna vona loko project yi fika ku mali leyi va nga vekeriwa yona va ta tlhela va sala na yonge because leyi nga ku tirheni a hi ya hina ya Department of Education. Xin'wana xiphiqo lexi nge le ku tisiweni laha i ku swi tikomba ongeti lava va nge le ku pfuneni ka timhaka leti ta ku antswisiwa ka xikolo lexiwani a ku na vumbhoni bya ku va huma kwihi, va hlangane na vaaki kumbe va vuhosi kumbe sweswiya swa ku taniya ku swi vhe swi tiveka ku swilo leswiwani leswi ndzawulo yi nga swi pasisa na va vuhosi kumbe va xikulu komiti va swi tiva va swi pasisa. Hi ku ya hi papila leri swi tikomba ongeti a ni tivi loko ku ri ku swi na ntiyiso na swona, kambe papila ri komba ongeti na vo va ka na hambi ku ri SGB a va swi tivi ku mupfuneti loyiwani i mani, i ta tirhisa ku yini, i ta pfuna kwihi, swi va tisela ku chava ko loko se ku nga kona. Fortunately hi communicate na vona Khalanga, unless if ku ri na ku ve na ti-expectations ta ku nga va ku ri na ti-sub na swilo munhu swi nga tala ku ri mugangeni masiku lama, mara hi bule na vona contract ya hina yi komba ku loko ku sunguriwa ku fanele ku ya endliwa leswi hi ngo i steering committee. Steering committee xi fanele xi katsa
vanhu va hina va district wena wa infrastructure wa district u kona ka steering committee loko ya sungula vungela tatani chavani va ta mi byela ku hi va foneleni va byela ku fambani mi ya va part of steering committee hi la ku hunguta tin'wana ta ti-problem ted because loko vanhu va ri ka steering committee va kota ku hlamusela ku hawa i steering committee na hi tise leswi so laya steering committee va fanele va tshama hi xi vona so what do we expect i ku loko a fika principal through i fana a informa SGB ku hi amukele vuyeni hina papila ro huma ka department because papila ri kona ro huma ka department ku a hi pfumeleleni vanhu lava va hi pfuna ku basisa laha na laya va lunghisa leswi na leswiyani so principal u fanele a vitana SGB so va ta kota ku forma steering committee leyi katsaka yona khampani yaleyo yi katsaka hina at the district level yi nga ta katsa xikolo through SGB va hlawula vanhu lava u ta va komba xikopi xa ku xikopi xa hina hi lexi laha ka n'wina hi mhaka ku xikopi xa hina i xintsanana i 200,000 rand hi ta lava vatirhi vo ringana 4 loko ri va ta lava vatirhi va vula ku hi va thorisa ku yini va ta endla yini ko va sweswo ntsena so swi nga endleka kumbe problem yi ngo va yo va consultation at the ground level mara hina hale ka province va tini va consultini va byela ka wa as long as ku ri mali ya n'wina district mi nyika loyi mi te mbalavuleni na principal a va na problem bona a va vitani stakeholder xa vona ku nga SGB mi kota ku tirha loko ri na problem mi ta hi vikela a ve se hi vikela problem ku nkarhi wa sweswi so loko mi ku mi le ka stage 4 loko no va ni ri muaki wa ka Ndengeza kumbe loyi ni nga na ku tsakela ku vona ku xikolo lexiya xo hlakala lexiya xi tirhiwa ni nga langutela ku vona ku ka ku tuvuka ritshuri endzhaku ka nkarhi wo tanihi kwihi kalanga stage 4 xa hina loko xo kota ku approve wa sweswi kumbe tatani Maringa ni khomeleni tani ni sungula ni hundza hela ilunga teko wena u wina xiphemu xa ku fikelela eka 2 million rand hi Standard Bank i siku ra ntlangu masiku hinkwawo ku nghenela pfula akhawunti yin'wana na yin'wana ya Standard Bank leyi fikelelaka eka app kumbe erhavini xana u nga va se u ri customer ya Standard Bank titsarisele eka Standard Bank Connect online ku kuma nkateko wo engetelela ku nghenelela mphikizano Standard Bank va seketela va ximfumo va sponsor bolo ya milenge swa tiko Standard Bank i vaphakeri va vukorhokeri bya swa timali lava nga le nawini na valombisi lava tsarisiweke ku na swipimelo a ku na supermarket yo chipa ku tlula usafe leswi vula mibukutelo yo tala eka swimakiwa swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu swa nkoka swa siku na siku na swo tala kuma 400 gram ya Lucky Star Pilchards ya tomato sauce kumbe chili sauce hi 26.99 yin'we na 2 liter ya Oro Squash Concentrate hi 36.99 ntsena mimbukuto leyi yi kumeka ku fikela hi ti 10 ta May 2026 u nga kayeli eka mbukuto leyo hlamarisa na swo tala ntsena eka usafe laha swakudya leswi ni swi xavekaka masiku hinkwawo palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nongonoko ya Afrika wa vulavula laha le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela le ku buleni na tatana Maringa ha heta kota ku vulavula hi timhaka letiya ta tiko ta hi khumba kambe na letiya tin'wana na to ta hi khumba i mani hetisana tatana Maringa va le ka swin'wana na vo i ra vuntlhanu leriwa tatana Maringa a hi hetiseleni a na ha vutise xivutiso xexiya xa ku loko no va ni ri muaki wa Ndengeza kumbe mudyondzisi wa kwalaha ka xikolo lexiya ni nga langutela ku hi vona ka kha ku ndleka yini hi ndlela leyi xa hina loko hi kota ku xi approve hi fanele hi tlhe hi languta timali leti yani loko ti-project leti sungula mixavi ya swilo a yi ri ka ntsengo wo tani so hi fanele hi tlhela hi ya langusa timali hi swi lunghisa kahle swi ta fambelana na nxavo wa siku ra namuntlha swilo swi tlakukile loko hi heta so hi nyika va IDT va advertiser tender internal yi nge humeli handle va na ti-panel ivi loko va heta va ta kuma mucontractara ni mi hlamusela process so that hi nga kumi nduku mindlwa so hi nyika va IDT implementing agent ya hina so va advertiser internally swi nga endleka va yi nyika 21 days va nyika ti-contractors bida loko va heta ku bida ku ya va na evaluation after evaluation then va appointa loko va appointa a va appointi va vhe va n'wi nyika va tisa ka hina hi endla concurrence hi pfumela ivi loko va heta ivi va n'wi appointa loko va heta ku appointiwa ku na process ya ku va fanele ya apply because a hi xiprojectani xi ta ka Ndengeza fanele ku ya applyiwa ka Department of Labour swi na ti-file nyana to tala ngopfu mara hi ku a ni chavi ku estimate a ni hleketa ku loko hi May yo va yi herini swi nga endleka within 3 months ivi hi kha hi ku se hi yisa mucontractara ka Ndengeza swi nga endleka within 3 months hi kha hi ku awa se hi hetini swi fambe kahle hi yisa mucontractara ka Ndengeza
after approval ya stage 4. leswi vulaka ku June, July, August kwala ka va September hi nga vona ritshuri ka Ndengeza. Hi nga vona ritshuri ka Ndengeza mara loko ku ri na ti-delay a hi chavi ku vula hi ku ku ve na ti-delay because a wu swi lavi ku hatlisa project loko mi ya fika le mahlweni mi ya mi kuma ku na swin'wana swi fambanga kahle administratively se ku va milandu yi tenga necessary hi tlhe hi fanele hi tlhe hi endla due diligence hi vona ku swilo swa hina swi endliwe hi ndlela swi basini na ku vanhu lava nga thoriwaka va ku na swin'wana swo huma ndleleni so that ti-project ta hina ti famba kahle hi nga vi na ti-problems. A ku na xo biha tatani Maringa khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina ku na kumbexani ku n'wina leswo vulavula i ntirho wa n'wina ni ta mi rhumela nomboro ya nkulukumba wun'wana loyi ku nga hi nga vilela laha a hi rhumela papila leri na ku chuha ku loko ku ri ku na swin'wana ni nga swi vutanangi ni nga swi hlamuseli hi nga hlamulanangi kumbe ni nga vutisangi kumbe n'we mi nga swi hlamulangi a nga swi twisisangi mi ta kota ku tibulela na yena hi ndlela yaleyo kambe mi swi ri tani a khensa nkarhi wa n'wina. Hi khensile no va ka Ndengeza hi maxaka ya hina loko va ri na swiphiqo kumbe ku na swin'wana nga swi twisiseki a va hi foyineli hi ta va pfuna mara va nga siveli ntirho lowuya a va veke tshami na mafasitere ma fayekini silingi yi khayiwa va ku va yimele a hi lungiseni leswi nga ta kuma swi lunghini hi to tlhandlekela henhla ka swona. Na khensa swinene sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM tata na Mike Maringa lava a hi bula na vona kanhlekani lowu va sukaka ndhawu leya dyondzo ya masungulo eLimpopo na swi tiva ku vo tala van'we vaaki va ka Ndengeza mi nga mi na ku tsakela na tindhawu leti ti nga kusuhi mi ri na ku tsakela ka swo swoleswo kambe van'wani lava mi nga khumbekiki ka Ndengeza mi nga mi kha mi lava ku taku mi hi byela ku matitwelo ya n'we hi wahi ka xiboho lexi nga tekiwa 543 nakona ku eAfrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ringeteni loyi a ri muyingiseri wa hina ku ya mahlweni nhlekani ayi minjhani vutomi na hi pfukeli n'wina minjhani pfukeli mina ni vuhlamba lele phalaphala podcast lele phalaphala mina ni yi vona so mali leyi nga tekiwa lani i tidolara ende mara mi tshama hala Limpopo a siza ni vona tidolara ti tshama hala Limpopo loko ku ta va ku ri na nandzu wa i president loko ku ri time ya voya ya hela va ku na nandzu va hlamula a va hi va swi tengela le America swilo swa tidolara laha no ha yi tirhisa tirandi na South Africa ma swona va fanekele va swi vona ku ikhonomi ya America yi wa hi tidolara leti va ti veke masofeni kumbe la a hi nga ri na ikhonomi ya hina hi tirhisa randi hi khala nga hi kaneti ku yi nga va yi kha yi ticiwa kun'wana loko yi ri kona yi ticiwa va kota mara leyi salaku case leyiwani va ta va yi vona kwale America hina la hi ta sala hi ku rhula hi ku hina la hi tirhisa tiranda hi tshama hi tirhisa tidolara ma swi vona mina yi hlamula so kana na mi tweli vutomi na khensa swinene a hi papalateni ku vulavula lavan'wana a hi papalateni ku vulavula lavan'wana loko ndzi tirhisa hina hi vulavulela na van'wana se a hi swi papalatenini sweswo a hi un'wana na un'wana a vulavuleli hi n'wini ku mi nga vula kahle hi ku titshemba ku hina hi tirhisa kasi van'wana va ti tirhisa tidolara kambe a hi papalateni sweswo leswi a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani aye Bootpet minjhani hi pfukile hi ngo vo hi pfukile Bootpet na ku khensa ku kuma ni kote ku nghena futhi because yi tseme mina swo sungula la ku khensa kwalaho Bootpet Bootpet leswi nga endla swona a yo tsipa ya lavaya yo tsipa a xinyamini ya swi tiva hi case ya tatana Zuma ya Nkandla ku yi byeriwile ku a ku tiri majority mi fana mi nga rational loko mi langutisa swilo se loko EFF yi teka nandzu loyi mina a ni swi tiva ku va nge swi koti ku ti kaneta lava va le high court va constitutional court because hi vo va nga veka nawu ku mi nga tirhisi power ya majority hi mhaka ku hi votile mi fanele mi hleketelela ku loko mi ri laha mi fanele va nga irrational because mi yimele vanhu a mi yimelangi party hi sweswiya swa murhi ya a ni ku hi sweswiya swa murhi na tana mulawu swo ndla murhi wu bava ngopfu Bootpet lava nga titlinya kona loko ku vulavula ANC i ku veka nawu va twanga ku va vekela munhu kasi nawu luya wu ta tshama u ri tano ene hi wo va dlayaku namuntlha because loko a va nga swi challengeanga kama leyi va kha va lwa a ku ta va ku nga ri na problem a va ta va tirhisa majority ya vona a va ta va winile because DA a va yi kote kahle loko va endla
xipfumelelano ku va nghenisa laya va ku na problem leyi ni nge voti na va pfumela ku loko moza hi votela president hina hi nge voti ku hi n'wi humesa president loyi nga nghenisa lexi nga xiphiqo sweswi ku hi ku constitution n'wina mi ri mi yimela yona yi ri tlhelela ndzhaku mi endla swilo leswi ku leswi a va fanele va swi endlile a swi ri simple i ku pfumelela ku forma committee leya ya impeachment yi lavisisa swilo hinkwaswo leswi yi nga lavisisaka loko kumeka ku a ku na vumbhoni lebyi khomaka president a va ta va nga ri na nandzu a swi ta va swi va humesile just because va sirhelerile laya se va ri mi fika njhani kwalaho hi mhaka ya ku lava ya va mi byele kahle ku xikama leyi mi nga hi nyiketa wona leyo wa panel a wu ri wu ntsinile a hi kotangi ku lavisisa swilo hinkwaswo se n'wina loko mi ku a ku yiwi le mi fika njhani ku ve ku na swi nga endleka ku ri na vukungundwani kumbe ku ri hava se hi leswi a yi zama ku hlamusela swona ene va swi tiva ku na ti-case leti nga referiwaka because a swi ta hlupha ngopfu constitution loko a yi yo hambana na tatana Malema yi nga yimangi na vona a yi ta va yi tikanetile ene a yi ta va yi tisa leswiya swa politiki ku swi vula ku na milawu yin'wanyana ya tatana Zulu nemetwi se swinene n'wana masi enkombela u cancel 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM ta ri teka riqingho rero kambe ni pfumeleleni hi sungula hi hunda hi laha pulani yintshwa ya vuhlanganisi bya tiselfoni na bya le kaya yi fikile naswona swi easy ku lawula data ya wena ya tiselfoni na le kaya eka akhawunti yin'we swi easy ku hlayisa 20% loko u katsa tilayeni ta mune kumbe ku tlula swi easy ku kuma 20 gigs hi 1 rand ntsena hi n'hweti eka tin'hweti tinharhu to sungula swi easy as pie u nga kayeli nghena eka pi.co.za leswaku u ta dyondza swo tala yeleyo i pi.co.za Pi, the easy way to do mobile and home connectivity. Kuna swipimelo. Promotion yi kona ku fikela ku heteleleni ka June 2026 eka tikhasimende to sungula ta 100,000. Loko u ehleketa leswaku u fikelele muyimeri, ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka. U kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wo fika eka 745,000 rand hi lembe. Nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena, ngamu, vana na ndyangu hi ku angarhela. Tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki, vugevenga na timhaka ta vatirhi. Hambi i papila ra vusirheleri, madzolonga ya rimbewu, ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi, gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna. Vukorhokeri bya hina bya olova. Bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email. Tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail. Nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku. SMS Munghana ku ya eka 43971. Yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Hiyo mhaka mi hi twe kha hi vulavula na mani kusuka aka a Elim hi ku loko ku ve impela rito va ri pfumala hi va rito eka vona na loko nangona ku lowu hela ni ta va lava ivi hi kota ku vona ku hi ta yisa ku yini mahlweni na mhaka leyiwani a ni lavi va njhekanjhekisana na varhangeri va vona tanihi tihosi kambe hi lava ku ndliwa leswa mampela ma vo mhaka kona se hi ta ya hi ta tlhela ni kuma nkarhi ni ya ni ya vona hikwala loko mvulu ni vuvuya ni ta mi byela ku ni fambise ku yini kambe sweswi a hi amukeleni n'wana mingiserilo ni hleka hayi botpet papa mpukile hi na valava hi ngo vona na muhumelerisi na vangiseri va Munghana wa MLFM wa Munghana Lonene FM sweswi a mburili hi swona swa Munghana Lonene FM hambanani na va MLFM kambe nghena ni moyi mhakeni ni le ku yitweni mhaka mina ku nghena ka leya ya president ya phalaphala manje botpet ni mingiserili mi le ku nonokeni makwavo nkarhi ku hava a hi yeni ni mahlweni leya phalaphala ni kombela ku ya hi mina ni hleketa ku yi fane ya vona a khoto mara loko khoto yi swi vonile ku president va na nandzu or va na nandzu president va ta chajiwa a khoto president a va fanelanga va tshika ntirho hi mhaka swivulavula swa vanhu van'wana president a va tirhi ku nga dina ku disturb-eka ikhonomi ya South Africa swin'wana na swin'wana swivulavula swa vanhu president a va yi khoto va ta loko va ri na nandzu va ta voniwa a khoto mavonelo ya mina roni khosa ka ku Rotterdam
nemetwi 0860002543 swi vula ku va landzelela liya lava va ngo kumbexani loko va swi koteka va tshika ntirho na hinkwaswo sweswo va nge hayi a ku sunguli ku lavisisiwa ku yiwa khoto kambe ku humiwa ko khoto pe kambe khoto anakeni a yi vuli ku president yo vula ku n'we huvo yo endla milawu a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi hleka aye Botpete minjhani papa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile khalanga mhaka lewa ya ntate president Ramaphosa kulu lexi a va fanele va n'wi vutisa ku ya hi lava va ku tiva milawu South Africa hi yini shop leyi tirhisaka madola ku veni hi xava hi madola etikweni ra Vilavila or tikweni ra Limpopo hikuva loko na hi langusa mali va khulumaka yo a va khulumi hi mali ya ku i yintsanana i yinyingi miliyoni va khulumaka hi wona so and then if I droga yini bank ya koho and then xikongomelo-nkulu tibanki ta president a ti yo tala hikuva ti nga koti ku amukela mali na ku veni a teka mali a veka hansi ka sofa na se mi ri yini n'wina se mi hindzile ka xiboho xa le khoto se mi le ka yini khoyara se mi le ku vutiseni ku endleke yini kahlekahle ku ya hi mina kahlekahle Botpete a ni vona nga ku ya hi khoti president a va fanele va n'wi dilisa kunene ku veni ne a humi entirhweni because ntiyiso a nga na yona a pfulela va kambe a ni swi twisisi ku kumbexani mi ze mi nga swi landzelela leswi a hi kha hi swi endla ku sukusela loko hi sungula nongonoko lowu hi tlhelo ra xiboho xa le khoto ku a khoto vete yini swi ndlise ku yini mi swi landzelerile a ni swi landzelerisanga ku ya hinkwaswo ka swona cause a ni ri ku driveni a swi tati ni khari rin'wanyana hi ku i mhaka nkulu yaleyi ya ku hi nga na mutivi wa nawu loko a vula i tlhela vula xiboho xa le khoto a xi zangi xi vula nchumu hi timhaka ta ku president na nandzu ku mhaka na nandzu xi yo vula ku leswi huvo yo endla milawu yi nga swi endla endzhaku ka loko yi rhume vanhu ku va ya lavisisa a yi ndangi swona se swi vula ku vanhu lava a va fanele va nyikiwe nkarhi ku lavisisiwa vumbhoni ku ze ku fika la se mina n'we hi nga tshama ku laha hi ku president va hoxile hi mhaka ya leswi na leswiya khalanga ni mi twa hi tindleve timbirhi so na nkarhi ku fambini and then ni vona yi approach at 2 o'clock nkefeni papa inkomo mane twa n'wana khensa swinene himpela ntwe siku rin'wana kha ku vulavuriwa aka na murhangeri wa xiyenge xa mahungu ka nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga ka kombisa ku tanihi hi nhlangano wa vuhaxi hi fanele hi dyondzisa hi nyanyula na ku tivisa vanhu se hi yo mhaka loko swin'wana swi mi hupini hi ta ringeta ku mi dyondzisa a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka aye khalanga minjhani bapa mina hi pfukile n'wina minjhani hina hi hlayisiwile I can't ku nghena mhakeni hambileswi nkarhi xako xi nga koma lexi ni nga ta vula xona i ku Afrika-Dzonga hinkwayo ka yona swilo swa kona xin'wana na xin'wana lexi xi hoxiwaka ka hina ho tlhavulela hambiloko hi nga vangi na vuxokoxoko bya kona na loko un'wana o tala ni mi ta dzaha chefu mi to kuma vana va ri ku dzahetele ka chefu ku huwela madokodela va ku swa dlaya mara hi mhaka ku eAfrika-Dzonga leyi hi nga khumbaretiwa hi nkumba lowu hi nga tiveki hi ta susa hi mani timhaka leti ta namuntlha leti a hi karhi hi famba na yona ti hlamusetiwa a ku na xiboho xi nga tekiwa leswi nga vulavuriwa va vulavule hi ku xitirhisiwa lexi nga tirhisiwa a xi tshamisekangi fambani mi ya lunghisa xitirhisiwa lexi a xo hlahluva xi ta hlahluva kahle so maAfrika-Dzonga hi mhaka ya ku ri swilo leswiwani hinkwaswo swa dedeleka swi famba hi xindzhakwandzakwani sweswi hi famba hi xindzhakwandzakwani na hi swi voni ni vula leswi hi mayelana na ku sweswi hi le ku vulavuleni hi yowetela hi hehla mupresident loyi hi nga tiveki na nhlamulo ya kona hi nga tiveki na report na vumbirhi swilo leswi nga ku humeleleni a ni karhi ni yingisela ni to phemanyana na ku halaya ka maringa ku loko ni ku hi famba hi reverse himpela loko no va na dulu va kha va ku a ra ha ri na vuhlayiseki ivi un'wana a ku ni la ku tatani ta ri kalaka ni kume mali n'wina mi lavaka ku ni akela mi nga n'wi pfumelela mi ku famba u ya ri kalaka mi kha mi swi tiva ku swi nga endla mundzuku va pfuka va ku famba ni mi ya riba mi aka hi vuntshwa xikombiso xexaxi a hi xona loko mo va mi xi vekisa sweswo heyi xi va xi a ni ri xikolo lexiya a xi yi ku fayiweni hinkwaxo ku ya fayiwa
miako leyi nga ha ringanelangiki ku tirhiseka se ku na xiphemu lexi xa ha tirhisekaka lexi kumbexani xi nga va ku xi yo faya ka mafasitere kumbe xa ha tirhisekaka xi nga va xi lo wa silingi hi laha lava van'wani va nghenaka kona ni ka hayi na yitwa na yitwa swinene mara ni vula leswi hi tlhelo ra ku a henhla ka xona xikolo xexi kun'wanyani swi tirhisekaka kun'wanyani sungula ku puxiwa kwala Afrika-Dzonga hi naswona swikolo leswi no tirhiseka a swi tirhiseki hi leswi ni ringetaka ku kombisa swona ku ri loko ho kumeka hi karhi hi endla vuhlahlu vo vulavula ku ku na ximalani xi nga kona xi lavaka ku antswisa ivi ku langutiwa ku fambiwa mi swi vona ku laha swi pandzekeli swi koho swikolo leswi va ripotaka kwala ka Afrika wa vulavula ku vatswari va ye va ya humesa vana hi mhaka ya ku vuhlayiseki ku hava hi leswi ni ringetaka ku humesa swo swi ta ku hi kota ku swi tiva ku maendlelo ya hina xin'wana na xin'wana lexi endlekaka laha ta ku na xona xo tlhavuleriwa ku yiwa mahlweni ku ri hi ku na swirilo swo talo swi tele swilo leswi hi nga ku rileni hi swona na yo mhaka leya mali ya president mali liya a yi tisi nhluvukiso ka helo ka hina vaakatiko va Afrika-Dzonga na vamakwerhu lava va nga koho kwalaha Afrika-Dzonga mara timali leti a ta swibedhlele na timali leti a ta vo VBS leti hi ti tivaka vakhegula van'wani va lovile hi mhaka ya ku va lahlekeriwile hi miyerile a hi yimi hi komba ku ri leswi vuyerisaka vaakatiko ha swi lwela se swa tikomba ku nyimpi leyi a hi ya ku vuyela hina vaakatiko mara ko va na ku xitulu lexi ya un'wana na un'wana i lava ku xi khandziya ene a xi khandziya hi ku penda un'wana hi vuyeriwa hi yini ni mi twile papa nkarhi wihi vondzokile a hi gimeteni kwalano ni tsakisa hi yeleyo ya ku ho tlhavulela ni khensini nkarhi wa n'wina thank you inkomo a hi gimeteni kwala nongonoko wa hina Afrika wa vulavula kwa Munghana Lonene FM hlangana wun'wana nongonoko lowu fanaka vhiki leri taku hi Musumbunuku handle ka sweswo mbana siku lerinene i vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mabasa dzumba ra mina nongonoko lowu landzelaka kama hi sungula ni twa mahungu ya misava ya awara ya 2 na mhani Nkosi na Chauke mina ni famba na Sunduza wa ka Minga mana nhlekani lonene ni tata Ebombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Magombane